o te o folofa ma whaatarofa atu tātou tunu nei tai au, wha malol fulau manuia, wha whataile tua lana te inga malana leo leonga o mawhaiano tātou au lia le aso fau, aso ngafua le aso sifuru maleono le masina o Februari lua whelua sifuru maleono, tālofa tālofa lava. Usi mai el whaafonga le vi inga o le atua, ia mai le kalesia me tutisi Sāmoa 11, le atua mamana a mai alea ia ona saunia leo le tatalo e amatalia ia tātou whaasala launga o le nei tai au fau tālofa lava. O le a tātou te tālo. Le tua lo mātou ta mā o ile langi. Ia pa ia lava lo suafa matu mau ia te oile vi inga e whaavavau. Whaaftai lo whaamaoni ma lo le lei. Whaaftai le li ie le nei aso e whaangua i mātou i le ola fau ma le manu si fau. O mātou mai tauina i le whaungo le nei vai aso i o mai le nei taimi le matautia o ngā luenga mamana. E whaane nei nei pia oe lo mātou atua e whaavavau. O mātou whaaftai lau tau singa malau leo leonga o mālo lolo watunu. O e sa ngā lulue le ngatai leo e sa whe malangai.
whaafitai tele lava. Whaafitai lau whaamalolonga i la tau Sāmoa. O lau whaamawhanwhananga i ena mawhatia. O tau nu umanuia malanga i la tau Sāwhe malanga. Whaafitai lau tau singa ia i mātou umalo mātou atua. Ia vi ia lava oe tu mau ia te oe le vi inga e whaavavau. Wa mātou loa ma mautinoa le whaola tangatele na saunia e lo walo Yesu Keriso. Wa mātou tali tonu ilo na maliu malo na toe soifua mai o le whaalilonga lea o le whaola tanga ato atoa. Tu mau ia te oe le vi inga e maisi o le mātou taulanga whaafitai. Mātou whaafitai le li i le tausinga i le tino i le ola nei. Mātou whaafitai au a fionga pa ia o lo o whaatonu, whaapotoa i mātou i lau a miotonu. Mātou whaafitai le li manuia nei o mātou mātua mātutua, maise au auna, le mālosi o lo mātou atino o whaapea nei whanau. Ia vi ia lava oe. Whaasifo atu na nei tae au e te leo mātou whaale tonu maanga sala. Whamangalo i mātou i lau toto tāua. Au le nei aso le li tā pena lo watunu o mo whi au mga luenga masani. Whaamole mole se leo mapui pui i la tau ia la uma o le nei aso. O ole a ngā lulue i te tonu o whale whai ngā luenga. O nisi ole a ngā lulue i lunga o le sami o le ea. Maise o vaenga o a whātia le li se leo lau whanau. Mātou manatua i la tau lo whaia ngā luenga lofa. Leo atu ma whaaminuia whaamone mole. E anga le leina i o mātou mātua mātutua. Tonu a inga. Whale mai, o maota o lo tausia i la tau. Tapu ao ina pea o la tau soifua i lo ao tau matau o iai le ami o tonu. Whaamenuia ia o una tutofi ma o la tau whaiva le li ia. Anga le lei le li ia le nei malo ma le nei atunu. Whaamenuia si o mātou malo i Sāmoa. O e o lo taita ia lo mātou atunu. Maise le ao le malo. Pāle mia. Ka peneta o whaipule uma. Whaululunga o matanga luenga. O e o poulea nuu. E kale sia maainga. Ia ilo wanga le lei. Ang le lei lo nuu mau tangata. Mātou manatua mane lofa le ngā luenga whai. A lau e kale sia e le ngā luenga tālai. Se e anga le lei whaamole mole. Whaamenuia fo ia onga le whanau ne nei aso. Whaamenuia i whaia onga mapule a onga. O e o ngā lulua i lea o tauina o whanau. Leo i la tau ia la uma o le nei aso. Whe malanga inga o le awhianga i eilo atunu o i le sami. O le lau ele ma le ea. Se e leo ina lo mātou atua. Whaamenuia le li i le nei aso ma fuanga uma. Ia vi ia i pēla o fio. Ono lo suafa Yesu a mātou ole matatalo atuai. Amen. Amen.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa whaine i le tulinga sia bakli o le manga New Zealand. Sa whaita mila mila le langi tua ega. Aia tapau a tarinia i le pia maua sengo mosila. Tano whai le leise umarai. Fire.
O whaelo mai la official tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fuluruanga e le tasi le woli, i le asonga fua so se fulu ma le ono o Februari. O na o le atulanga, o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa, i ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete, o na whaatino ni vaenga e ono tūlai mai eini mu, tautuana, ngā sesenga o mea taumafa, ia awa le tūla fua ia, mana tua a whaia tūlai mai se mu, ia vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi. Asia jane le tūlau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga, e tu sai manei fuafuanga. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso wharaile. Ata o le taia. Le tatu porkalame le ata le tae au le reu tatu tue whero i lungo peo le ea. Whamalor whalau manuia le nei tae au, whamalor le tau atai. Ia olo iei tatou le tone nei, ia ma le tele o vaenga le tunu i lapta ingo matangi malolosi, o lolonga, ia o ngalu mau o lulunga, o savili, ia ma vaenga mo whapenati, munga mamafa, ia tari tonu ia se taimi o iluma o na maua li poti ma whanonongo i telefou ia ma le tūlanga o lo ia ilu tātou tunu o le nei tae au ma le nei aso e pio na ia le pō na pō ia i le tūlanga mana losi o savili. O wholo whātunu pō kalame whamanuia atu nei tae au fau le tunu umanol wholo manuia. Whatalo whātu i le loa le tunu ma le whafonga i le tamam tina mātutua o le malosi le tunu ma le whanau le ngatai lea ia o sunga i whawhengai ngā mawharitua, tā alofa lava whamalo mo ngā luenga te talo, ia ngā teilea, ia o le tūlanga nei iei, ia le whae unga le vai aso, ia, tā pua inga sa iei lu tātou tunu, nei ua tātou tui whilo i lungo pēu le ea, tā alofa lava, ia tātou pokalame le la whanga solo, wawai atu ai whafuru tātou ofisa, ia ua ngaui mai a la o le la au te lele i lumai, ia o te whaftai e leli i o loo saonga le mūru tātou ofisa man tātou whale nei. Ia e te tununga, ia o lo ieisi vaenga le tunu o lo matua te lele a whaina. O nei lawa i poli lua la usau ni tae au, e lua po mōli na usisipa i la uva ai. Noi, ia toi a pa u ilalo, e inisi o la au ua pa u mafuli. E nana whaira ngā luenga le pō na pō mana soa nafi e le ofisa ia ia awara tele. Ia luma tātou ofisa nei, ia lo ia ile la au manisi o vaenga, ia ua ngau i lalo, ia lela e poloka ile awala savali, fo ile footpath le feo i tangata i lunga wala. Ia lo nei mea uma, so se vaenga lawa te fia li poti, ma ia ile nei tae au, tala le tātou leina o whātou luwa lima o whātasi. O fia lava e alala ma ia fio ai tonu ni usila nei, i se vaenga e fia li poti mai mo le se fia le tonu ur saonga le mu, i mga ala e uia le nei aso, o ni vai tafe, ma ni vaenga e pui e tātou tunu. Tātou leina o whātolu wa lima o whātasi e whaina e telefoni mai ai. Ia e whai loa le tūlanga le nāra. Tami nei la tātou watu is whawhi whianga amtalia le tai au. Ia whātalo whātou nei tātou wō ma pā anga o lo mōmele tautua. Sunga le sunga e alauta paa. Ia alauta paa ofe malo na wale soifua. Ta mafusu ia soa ia amilia whamona. Ia lo whtele atu tātou porkalame whawhauina peni. Ia pāli i musi utua a. Ia Teresi Agustino, ia sunga Sāmoa Ironi, ia manor so i fua nei tā fau, whitarenga siri la ei, whaftai tala salu, ia tala vau pisfoti, ia sunga ia church, ia nganua whilau pepe whaftai lava, ia manuia tele le tā au,
Ia lo fitele atu le proklame ma outou umalava. Ia o le tautua amata le nei si ufonga le lau morkolisi le fifi. Ia ma le whawhiwhianga o le taia. Good morning, talo falava. O le si ufonga le lau mua. tala patu le te mis me whafonga le tātou tala o le tau pēna whai lo me le official vai tau le tai au nei. O le so e malo losi lava savili e i te munga
Ia mata ona isi swinga fa solo atu ile au ni se lau tolu 10 km i tu la malo se vili le nei aso. O le aso atai o le ato fo i mai winga langi le lei o le tau. O le aso lulu e ina timu na mata lo ni kilia malangi le lei. O le stofi e langi le lei le tau o le aso farile e ina timu le tele a mata nto fa ia le mata o le la. O lo iei pea tātou ni usile na mta ingo matangi malolosi mtimu ngo mamafa. E o lo longa inisi vaenga le atino u. Na misi o so longa ele mpalapala e mata ala i tātou. O kapiti le so e malolosi la pasavili e ati munga fo i le nei aso. E o atu se lau kilomita le i tu la e whapena manu atu tutu salelei. Se lau kilomita le i tu la e malolosi o savili. E a whasolo mai ai i whanui o le tūlanga la vaitasi. Taranaki e whapena foi. O Malproa o atu se lau 2 kilomita le i tu la e malolosi o savili. Te munga le so, whapena tau po e se lau kilomita le i tu la e malolosi o savili. Na vai atu le Hawke's Bay o atu se lau tolus 10 km i tu la man lo se savili le so e va pena Wairarapa se lau tolus 10 km le man lo se savili le ya so mai ti munga le aso nei au kilani ma tele ina langi le le tau i le so ya na wa tafi se ile au pongsa na ufti ya kilani mai le fai ungo le nava ya so po le sto nai i le 5 minute te el fitu le fa solo tu le iva po le sto nai. Ya, o le vavai le motu i saute i le aso ne. Tōru te munga le tele vaenga le motu i saute. O le maluru le whamawina se furuanga i lunga se furuwha e a mawhanawhana se furuwha wha solo i lunga le lua se furuwha. Nau te rengo le atunu nei aso e mātele i na ti munga le aso nei. Mātele na ti munga le aso nei se i vanga nana wa au kilani mwhiti anga le va i e matalu lai le so. O pia au oa 2 iwa le fuole e vela lufu 5 le e mawhanawhana. O le angoto ifo le lai le so Wellingtone i le 2 minute te elvalu nane i le fiafi. E oso a ele la tae au le toe 1 minute i le fitu i le tae au a tae au. O le fuole a maluru i Wellingtone manutu a oi ia o le se fulu lua nga i lunga 5 le iai. E a mawhanawhana 15 fa solo i lunga 2 tolu. Tala le tai le so Wellington e pe le tai to tolu minute le se furu tasi le tai o nei sua le tai. To e 5 minute le 5 le fiafi to e pe le tai to e 20 minute se furu tasi na nei. Ia fa solo mai ai polirua, ia fa mele ofisa le va ai le tai e sua le tai le te o se furu le tai o nei pe le tai 20 minute te e fa le fiafi to e sua le tai 2 minute te e se furu na nei le fiafi. Ia manu teleina fuafuanga mwhea mga luenga na tunu. Ia le nei vaso, ia e ti munga le aso nei. Mana lo si savili, fua ia i oe. Ia, wa ia anga luenga fu i whaifafo ia ute loe tele na le taunu. Ia e o tele au ngā luenga ia e o lea lava. Ele ini aso maa lolo nei, ele ini ngā luenga o tolopo. Pa uane mea mona toi malanga mata i tupe o le whai ngā malanga nei. Te o tolopo lau malanga e mao le malai valele. Siaki i meli pe wala watu foi le ofisa. Ia mona tau e lafo la tau se le nei aso ia whamalo la waleanga le lei nei utatu ainga i Sāmoa. Tasi tala New Zealand maula utupe Australia e valus furu tolu sene. Tupe Amerika e 5 sene. Tasi tala New Zealand maula utala fiti tala 2 sene. O le tupe Sāmoa le utala 5 sene i le so ma le tala tonga po le paanga tonga. Tas tesi ma le tolu tasi le pa angatonga. Tasi tala New Zealand maula utupe Sāmoa tala 5 sene le so tala 5 sene. Ia manola whaftai ia manuia tele ia la fuina lau se lendi. O lewa no whamiri anga wa soifua. A whai o neilo wa soifua ia leo tātou lia maritai au nei o lea so sifuru mare ono le masina o Februari. Ia wa afa le masina o Februari. O ile ai wote male afa ia wana lus furu valu aso o Februari. Na afa le masina o Februari ile astona ia sifuru fa le Valentine. Ia lea wa tātou pasi mai ai. O lewa no whamirianga wa soifua mo ila to umar soifua nei aso i muruia terero wa soifua. Whapopo le tua nisi tau sanga stele mo oe. O le tusi whaitau, o lo maua lea i le tusi le momo peteru e whawhe ue fitu. O tato i loa peteru, o le so o Yesu, ia tusi la i peteru se tala i winga ia Yesu.
ia o ia sa ai whaatasi maleli. E ui o na vai inga nei ai le taimile na ia ai na alu loa pe na fiole li o pe teu a le sa ana o tātou ele tofia tātou pe teu ia o Yesu ele e senan silisila ia pe teu rantu sia upuia. Walata mai le ngata anga o mea umalava o le na ia whaauta uta ai ma ia mata ala o tou male tatalo. Te whafonga mai walata mai le ngata anga o mea umalava o le na ia whaauta uta ai ma ia mata ala o tou male tatalo. Tolu upu wha mawhai whamepe teu tai au nei. Whaauta uta mata ala matatalo. Ia lo whero lua i solo ia tia polo ia e whasa se solo ia ua nei se ai tātou pe se tia ai tātou. I maru ia lo waso i fua ia le pese nei e whamrea i utou waso whanau.
Whātara le tonu si mai al whaafonga o le wawai fo ile le tala fo le tala whaasol pito lo langi le aso sfuru mo le ono le masina Februari. O le sol tausanga ono se lau. Tausanga ono se lau. Whaitau mai le taimi o le alii i le lanulangi i a le i tausanga i ono se lau. I o le tausanga alii i a o pope kuekui mua. Na ia whai loa i le so. O le tali lea e tali atu ai se tasi pe a mafatua se tangata. Na winga ai mafatua pe o te mafatua. O le tali le nei na whaonga ina e kuekui mua. Le pope na nā taimi. Whape mai. God bless you. Na winga. Wia le tua i ate. Oi. O le lai whapeta i tau se tala na fatua i se isi wa i teimi e mafatua i le tangata. Ia na whalongo le wala au lea. God bless you. Ia le whatata i loa ne. Whamomonga lalang. O le sol tau sanga i ono se lau. Ia o pope kuekui mua. Na ia whailoa ina. O le tali sao ana tali e tua ia mafatua se tasi. O le sol tau sanga e tasi valu iwa. Na whaavaina ai a le kalapu soka mua la pai tutono no leo Iceland. O le sol tau sanga e tasi iwa toru se fulu na ofia tuai ia le whaala paputonga le nuu leo Romania. Romanian Football Federation na ofia tu ilalo le whaamalu le FIFA po le soka le lalolangi. O le sol tau sanga e tasi iwa lima iwa na avea tangata leo Fidel Castro. E whaima Palestine o le malo kiupa. O le sol tau sanga e tasiva ono lua o lo longa tele na afieli tu sifo se amani. Tolu se lau sfuru lima ila tau na afiei soifua. Tele fale na fale ngaina pe amale ono sfuru afe tangata ule aini mena no fuai. O le sol tau sanga tasiva valu tolu na pa utonu la vaile asonu o se afi tele na muai Victoria ia male tu isaute o Australia. Fitus furu soifua na afiai. Te leo le whaino Australia yafi ono teimi nei o le vevela o le tau. O le asole nei le tausanga e tasiva i vatasi o vale le tau Amerika ma pele tānia na latu i pomuina te tasi o pitanu o Baghdad. Le teimi lea o le taua lea o le kaufua po le taua o le whaifangaloi. E whapes furu tasi tangata sevili na marili wai. O le sol tausanga tasi iwa i wavalu o se waalele le kompania Saina o le whainga malanga ono fitu ono. Na pa u i se tasi ia o ai e lata ane i le se tasi o malai waalele i Chiang Kai-shek International Airport o taftafa la malai waalele na pa u ai le waalele le. I le so maafia iso i fuo tangata e se lau iwas furu male ono sa i lungo o le waalele. Matangata e to ono sa iai le lau ele ia whaina to iso i fua ina wapa ule wa alele le nei. Ni usila nei o le sol tau sanga te siiva valu ono na ngoto ai le waa o se meli mai le nuu lea o Lucia. Ingata iane Marlborough Sounds. I le tusa lea o le te o le afo le lima i le fiafio le aso sifulu ono tau sanga te siiva valu ono. O le waa na taua o Mikhail Le Monto. O tatou tala nātou e maua le whapoponga i le taima sani whaftai lava. Ale me whanga me le tautua si ufonga le lumua le tai au le nei o le asong fua le as whatim timu i te tonu le lumua ne Wellington i e tarusia i o lo solonga le lei i a fuafuanga le nai tua le tunu le iai whapea i le nai tua le lalulangi o le mafuta mai iai. Talo whati a mafoe i a Eric i a maa lo lawa te soifua. E nga te lea sunga whitalinga whailaunga, maa lo soifua, le wanai moi mai, sunga ia peta te simale, ia sunga meis le mafuta mo ia Milik Sāmoa, tina ia Epimena, whiunga futialo, ia Simone Simeona Suena, ia sunga ia ulalia le manua, e lia afamsanga lo te lea tulu tātu porokalame, whawhitai le mafuta mai, ia tātu whasalonga amatalo ni tai au fau. O lo iai nisi vaenga le atunu ue pe o le nuu leo Tararua District, o lo iai ia le whasitilanga na nafi le tai au le state of emergency, ia po le vaenga fo ile o le iai lalo lamta inga, ia o whawilai whafusei. Ia leo iai stūlanga whapena i tātou Wellington, o tele o vai kois whasitilanga tolo pōni a onga,
ia nei te o whafsinis ia o le amatan toi fo I mai ia swing o le tau nei le awauli ia ona langi le o tae au ia a ia ni vaenga I fia li poti mai ia mo lungo awala ia po o ni tūlanga lava I te silifia mo le puipuinga le saonga le mua nei tātangata ia walau mai o whātoru wa lima o whātasi sau nei le tae au isi awala maula lalo fo ia o lae to ai le vai mana tuala asa o sawa mai lau ta vale ai te le o iloa la le to au le vai lea ia e saua pe feto ai ma se pa lau ta vale ia o te afe mea ngai luma wana leo o le te lele a tātou I polua ia o vai atu I le pito I lalo ai o le utuanga vale o le ututam taulena o saue ia e o mai ata vale malu le mu na o pongsana mo te telo tu ia o ka se te leo le vai le to ai lungo e wala ia la ia tātou so se no fuanga mau lalo lava to ai le vai ia e matala le o lo sanga le mu ken squeak vai ngale masani na no lo vai ia lo sanga le mu mo le terminei tātou se atu se fafi fianga nei tai lo fatu sunga ia Miriam ta vita le mafuta mai California ole a oli nei la sa ia la tau ia mano la fa tai le mafuta mai sunga se mo le tufunga tanga na fa taua Sprima minuto lo tal valu fa fonga telefon per tal valu ni ta ia le ia tatu wala u msalo pe fia li poti mai malo so fu ta lo fa so fu manuia da sunga ia o tu foi ta lo vem zivi yo malta lo manuia fa tai ia le on tal wai le le wat li poti mai lo sa kunia le o ngai vi at college ia man ia ia Leo close my na foi le on St. Patrick's College wa le te vai to te tomi polua o ngai tai o St. Patrick's I Wellington Wellington leo ta punia mai mo le so nei e lo ia nai me vai ngole wara lo vai te mi nei le o fai te lava lungo le volte le ono lo ia nai lo vai lo ia lo le volte le sa nei mai wai tangi ia lo vai la lo le o foi de la lo ia na lo foi o to ai le vai o foi sima fia ho deis ia malo au le alo ku champion le lo pa u ele la au le pio la la yo le set ma pa u ele la au pa u le pa u ele la au le pio ma tonu la te mi milo to ai pela tu ne que no speak e algo na Wellington ya na era lo senta te ue al ponsai na le pa u le la au tu man o ia le wana le ta mino Champion Street la tala pam ia sa le kusana na sa o to ai na e lo foi ele na pa u ele au le wala ta si le tu na no na sa mai na sa mai lo senta na i le nei Cannon Street ia malo fa fitai mo li poti mata mo fie fa fitai la slifi e te atu ia Manuel nei aso fa pena foi fa Manuel le tu e so le o nangane nei aso ia fa fitai lava lo pat fa se vo ma nei li poti ia le fai lo mai sunga misilifi ia o kolise via te le tapuni le so e ma nei el fa ma ia mai pe matua ia malisia ongo o to mo emaili e ma nei ai la to le mfainisia ki emaili pe la ua sauni ia ma St. Patrick's Wellington le pe no fai mai ia lango mai o el matua o fa fonga mai ia ia fa sa lango ma nei le malapta inga mo la to fa ngai na la wala le Champion Street le mai wala le lu mo mato wala le ta o man Kevin Avenue ne lua wala la po ia po wala tele ia po lu le ia e o ngai senta pe a fu e si tu mai le ngai wetangi rua ia le si fia matato ila tala le pamu le set na nga wile la au na ia ne te o sa mai lu sa o nisi o wala lo vaia e ta u tele mata itu le nei ta au ia fatalo fatu sunga fa finga Reverend Tomasi Zaumani ia ma lo so ifu nei ta au lo fitele atu ia Manuel nei aso la tatu to yo tu fa fianga o fa tolu val lima lo fa tasili tatu numela o fa tolu val lima lo fa tasili tatu numela fa ina li poti mai ai ni vai ngai tau fa no atu le tu fu minute on tale o le tu la valu o le si fonga le nei le la mua la tsana
tu e fa o le lalolangi sila mio ma sila mai moa I se mafua anga walai o na o talanoa Amoia taua I no tato fi mai le Ya, o I penisi le tunu o lo vala mai mano se fua talofa. Talofa lava la sunga. Malo fa tai fele sa ulo vala au. I taita? Ya, sa uno mai, ale ase tala. Le fuka o fo me pitone. Ya, o so mai I kongu I melele Lower Heart Hospital. Ya, o ka le mawhainga sau ka avale mai kai Lower Heart anga Upper Heart. E ka amilo I kua le whale mai. Ya, au kuna. O ngā pa ula au I aula kele le main road le andu I Lower Heart. A lo se kua ko le whale mai o lo polo ka lo malo si lolo vainga. E le au ngā mo ka avale mawala lalo. Ia te o ngā pa ul kuenga. Ia le whaina wa ko le lima mingo ke o polo ka I luma lo o mai luma foskwele I pomare. O lo ka le alu ngai apa hatu le lo poi se sime o polo ka I luma ku o le ai mata mo yo ka avale. Le punta avale o mai apa hatu. O whera au wala e tauna whea na ui e ta avale au tau. O pero malama po fe con música vale va venga nga saunga le mule le o le me aluang ai no ngo mo le fale mai o le la wala yes kelo la au pa u nunga awala talo fai o so mai lu mo na college ya kele la au pa u lo mga nga pa ilinga lu ngai na college kele lo pe ka kala le nga ngai sa ola pero mingoy ka avale alu ngai apa hat oi so ka avale mai apa hat ia wale le fa fitai la vale poti mai tarsia okay Manuel alo fatele atu Manuel ne yaso ia so fo mana ia nei poti vala mai lo fa tol volume lo fatasi ta o tele ta to na lo fatasi te mi fa pene ile mo tino e sa le mu ia ne te fu maul fa na ia onga o le te tilo lava mo va ai malanga le ni usila o le te fiu va ai lungo ni so tele over ai atu as fainga malanga le ni usila ia le ngate le ono fuafi o pasi ai pe le sina va nga mana ia lava lo ripoti mai ma vili mai tatu tano ina ia mautino ia nana e mo ni email o va nga ia so soni tatu tunu o le fa tolu va lima o fa tasi tatu leina e te vili mai ai tatu tano fa soa ia ai me se wa onga ia nei walo o le o mai tu fa full tatu officer to anga mo le la au le mano lo so vil o le ila se timu le o to al timu temine o mala malama le tau ia mato ia o la o tele le rumo tatu officer ia o ngau yo na la o poloka ile wala staba vali tangata ai fa tai o sao le vaenga le fa to o le officer le ui mai tonu wana le sao ia lo ngo te pe mai lungo le pa e o so te tala tatu ri tio le ta au ya fa o tatu fa fianga o le o fa to bi ma o fa tasi fa tai na ivala au yo mai atu ya o to ye ui apa hate ui mai lo hate lu mo fa mai po tu fo fa mai ya o le fa tuanga na mai disieli insinia ya alo lo vai au wala ai alu le ta vale o le taimia te o miele vai pensini te le fa ino le afio lo ta vale lo winga afa ma wala lo ta vale e mauti noa i le tai au nei e ono ui lo ta vale se vai mo no afa ina i le afio lo ta vale ia fili le alu ta vale to wa inga fa nga ta vale mo lunga i so ta lo fa malo so ivua ta lo fa lava malo ia fele sa lo bala au Ilo ha, tata lo ha. Ole ripoti atu ngai si ai ma fuinga ta mo le o ma wale pas ya pasa lo ngai ta ngo o penga te fai o kolisi uma no tupote ya maloso malea ongal malo e o foi ya onga tumetilati le masia onga o tala semine tapunia o maya onga oh ya malo fena e mo fa sa longa na o lunga le website a ngai le afoi
Le recent lower hat. Yeah. Okay. Sa ako le li poki mama le li sia ko o lotua o le malo pa pena ko ya o nga tmetlai. Apa hat lower hat. Yeah. Le mas nei testa le mas nai. Le mas ya o open can you like close to ma. Yeah, malo. Sa lava ya malo le Fatai mo li poti mai ya le lei alo fatele atu Manuel ne yaso ifua. Mana nei li poti alela tau fai ya sa ili mautu le lei ya mana ya le au mai tato tunu li poti mai ya le uto yono minuti ona ta le ri tula valu. O whaeloa mai ala official tine mo mawhala walawe tutupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mo mai le se fulu luanga e le tasi le awoli i le asonga fua so se fulu ma le ono o Februari. O na o le atulanga o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala o mai o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete o na whaatino ni vaenga e ono tūlai mai ni mu tautua nā ngā sesenga o mea taumawha ia aua le tūla fua ia mana tua a whai e tūlai mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi a siasiane le tūlau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. Mano whawtai ia risi o
Paenga ia pio no mai tawina le tae nei o malanga umalava mai tutono Wellington e mala valele le utau tuel fasisilanga tolo po fasisilanga le mai nafi le tae au. E le lai utailoa lava e o I malanga ia le tatou vaa le alu le lo mo le toe sau ia o lo tapunia foi mo le terminei. Ia no whatever no e te li poti mai mai valau mai. E le uini fasisilanga i le upenga te whailangi le mtanga luenga wa onga ni usila. Ia le woso nei mai ale imeli la u imeli. Ia o lo whapea mai Taua College is open today. No winga al kolisia taua o lo tatala pea I le so. O le imeli le atoa e mo mai ana nei I le taiao. Ia se I vai na pea matu o kolisi umana lo onga tatu whana Wellington manu ulata mai. Ia mani uzila antoa si yaki imeli ia e mautinoa ia o mauatu ni imeli ia e winga ia onga tamaiti. Ia e whaia le matua le tonu. Whaia le matua le tonu. Le tonu whai. Ia nei wale amatana to I swing o le tau nei. I le hawauli whaasolo atu I le fiafi ia matoi sui mai I tae au. E wale whaavesia nei aso ai manatu a e le tauna o lau whanau le aonga. Ia le tūlanga saonga le mū. Whaia o le matua le tonu. Ia le utatonu le valu. To e mauri statou tala. Marisia tatou li poti. Ia pia umatatu talfou. Ia le leo na usi mai lo le whaafonga. I tatou tala mai Sāmoa. Si ufonga neo laumua. Fifia lava te whaatala whātu lo tātua tunu nei fo I whao po pongo tala fo mai Sāmoa mo le amatanga o le nei vai yaso. E tumu atu e tātou tala fo. Ua tui nā tui le kāpeneta I le komiti faufutu o tutongi e tangata whainga aruenga le malo. E amata whaatala nolo le tāpenatu mo se fautuanga e le titanga leo tutongi e launga te sia I tangata whainga aruenga umale malo. E lima I leono māsina o lo whaanta o toile nei ngāluenga tele, ma le whamoe moe maualunga, ia ngā whatauli maina tutongi e lau whainga aruenga le malo, ma isi tūlanga ia tutusa o mai. O le tasi le nei o nā watau awela vāng wha upo whail whaatua tuile tua Sāmoa o tasi, na whaalau I loa ina le teimera whainga pālo te tele ia au kuso, o le lua whelus whamalima. O le sitia leo tutongi amata māua lalo mo le atunu atoa, a ia le lalo I fo maleono tā la. Sam no le whionga I le li pāle mia le sunga le laudi le maali tōpala te vau Fosi Schmidt. E te tau ana whaatale noa le leile neim tā opo, a toai malau whai business to multiple private sectors, a wā o I lato nei, o loa fua anu whaatua tuaisi I tanga o te toningi a mata mo le malo, ona ole nā tura lato au o nanga. Ro yei wha moe o le atalia se whautuanga mai I le komiti, e se whautuanga whaiu e tu I nātu le kāpeneta, a wā se whuanga mō swinga o te tongi si tia, mo le au whinga ruenga o male malo I se temila ta mai. O toi te liu mai manuia I whanua le whaatama soa li inga le tama I taitau salau lea tenu, whea ngai maali I so ti mapu, a toai ma le tau salo Sāmoa le lua filusifun ma le wha lua filusifun ma le lima, sa ia o mia fo I le pale le tau salo le Pasifika, le tamaitai a le Tara Ellen Jeremia, mai ui e le I whaamnia ina le tau mwhinga le tamaitai a whea ngai mali, a e Sāmoa moli lo nā nganga whaaftai tele le tāpo inga lea tenu, e tapo lātu e le au nanga siu fonga le lau mua, I le malai wa lele whaavao malo I whaleolo, ina ua tau nu le pōna pō. Kalau level sekolah lain yang lama, ya kalau pasal pak yang membantu satu orang orang pasti cakap selalu lele jalan saya, ya level selalu ifan, ya malang apa ini awal tuai fiti awal saya ini masih salon Pasifika, ya dia na salon pun so ya wina le salon apa oleh apa memang apa ya oleh si awal kalau bila kalau wilua ya anga matu ya anga tam sini for you ole to my Sāmoa ya ole to talo I really hope that I'm able to embody what the Samoan Tamaitai is through this platform, and I really hope that I made Sāmoa proud. We did our best, that was our best, and of course we have the Onomia Productions team here who have been pivotal in my journey, or Lato Wia, or
lo whaanga yo ia ma tunga mo whaasa so tau au e wala mo na whai na vai le tai ia lo whaanga o Sāmoa o malava tai mo ta ko inga tai mo ta sanga mo ia sa o lava le upala tu le si tai nei lo ta vai ia o le ava tanu mo ia mai lo panu o Sāmoa le si fala bla lo fa ko le ina ia lava ko le tua e vole so mo tanga le as i le nei tu la wa mai ale tau whanga tau sala ai wa manua ene whai tionga mai ko mitol tau sala Solomona ma o lātou silingi ai pe aisea ua to li mai wha amasino au tu o le tau wanga o le tala tununga e na o le to lima wha amasino a o le tau wanga tau sala wha tau teia pe tali malo ai fiti ua to ono ua to lima wha amasino a to ai ma le wha amasino au tu o Solomona li a waiso lātou sui le tau wanga ai o le tasi fo ile nei o tau wanga tau sala le Pasifika o whelave sa iai le tele o whaam te langa i lunga o peng te wha i langi e manatul to tele i lantou e leo sao pe leo le lei foi o ne wha tu te e whaam sino le wha i unga o le tau banga peitai sa mai tau ina lava le maa o lunga o tau mo whainga le tau salo le atunu o wha pale ina nei le tamai te tau sala fiti le pana le tau salo le Pasifika tu langa lua i el tamai te tau sala mai Papua New Guinea tūlanga tolu le tau sala mai Sāmoa, so o atu iei le tau sala mai Tonga, ma le tau sala mai le atu kuki. Pe on sila fia o le se fudwei nei o tau sanga taruai, le fato atu e tari māloa i le atu nu o fiti, i se tau vanga tau sala o le Pasifika. Pe tai o lo tūlanga mua pea Sāmoa i le to telo ana tau sala mālo, ai o lo whaamawina foi le matantea o le so o tau sanga e tolu, o pale pe la vale tau sala mai Sāmoa. Watu i nātu lapta inga manimatanga ruenga le soi fua malolo ina ile mamalu o mātua. Ia wha e te le awi nātu leo alu ma whanau iso o se whale mai le atunu. Ona o le pepesi o le wha mai o le fifa pona evi. Ma o leo wa wha mao nia mai le sui officer sili le soi fua malolo ina tanga Lord Robert Thompson. O lo wha o popo pele foi numero i lantou tangata a fia. E me se lava i alo ma whanau. Perila mai ia no January 2 o lima tau mai fo i nei le aso i le weekend i laso mo February. E sifulu ono afe wha se lau mahu sifulu ma le lua i lato o wha mawina i wha maunga o le mtanga luenga o wha pea o na afia i le fiwa o pona aivi. Mai umatua fautu e nai e le soifo malolo ina le atunu atoa ia tautua na ia mana ia fautuanga o puipuinga, ma whaai titia le fantasia tui no whanga tumutumu, ma ia malu puipui alo ma whanau. O tana fowia, manuia tele le ne yaso li o tātou o tano, whasoifuia. Alofa lava i le nei vaenga o telefou. O le tūlanga wha le tonu ma winga lolo wā o le tau o ave ese ai i a tangata mai o lātou ainga i le tūmalo o le Manawatu wha pēr vaenga tūmata whanga i le tūmalo o le Tararua District o na ualamatia i tā whenga malo si mai timunga i le sā wha pēr ai mo le pō no pō e o mai lava i le teimi nei. O le teimi nei la o le o iai le tūmalo atoa o le Manawatu a e whape ai ma whanganui i lalo pulenga o teimi o whaawelawe whaafosei po le state of emergency o na o timunga mamafa mata whenga atoa ma lolonga a o whenga iai le vaenga pito i lalo le motu i mātua New Zealand ma winga lolo wā ma le whaale tonu o le tau. E whaita wafe i a whale o ainga o motu si aile el tise i lea vaenga o lea tunu i le teimi nei. Ua lata i le lua sa laula a whainga o nivala au mo se swani ua maua le ofisa o mu ma whaale me lave whaafusei i le pito i lalo le motu i mātu
ona o fale ua le lea tau o lunga o waia e le tise ua motusi a toa mala au ua pa u ma le tele o wha malama o fale ua nuti matai i matangi malolosi. E lima i tu malo ia ua i lano nei o pulenga o taimi o wha la velave wha o fusei e au fiai le mana wetu o Rangiti Kei, Tararua, Waipa, whapea ma le Otorhanga District. O inga wha le tonu nei o le tau, ua to tasi le tangata ua maliwa i le whai mara vai aso, ina ua ta whea lana ta vale, a o tau mawhai e sopo ia leisi tu vai i le mamafa o ta whenga. Ua lapata ia ai tangata uma i lea vaenga o le tino o, ina ia whaai tete i le saunga le mui lungo o wana. O whape fwoi o nā whaina ai, ia malanga whaatulanga i nā waalele le malai waalele tele i Wellingtone, o le wauli o le san nafi le ana whaiele whai unga, e tāo fia o mai malanga whaatulanga i nā, i le anga i mai ma le o ese atu ma Wellingtone, ona o winga lolo wā, ma le whaale tonu o le tau, e whaapea fwoi i malanga a waalama o i le wā motu o tue lua o le tino o na tau fia uma i le vai nuu o le Cook Strait. O lo whautua ina ia tangata malanga, ina ia whasota ai mua company waalele, whaapea ma company waa mo le tūlanga i le tau na iai lātou whainga malanga a o le ia ngai mai iai. Ua whama vai mai lona tuwhinga, le teitei whono o le pūlenga o le sua vai o Wellingtone o Nick Leggett, ona o le whalawelawe lea na tupu na masua i le sami le sua vai le anga mai le no whanga e whama mai i tūlanga i le Moore Point e le mamao mai le malaiwa lele o Wellingtone. Whaalia mai e Leggett, o le ngau ma le whaale tonu ai o masini i le no whanga au tūle nei e whama mai na i le sua vai le anga i le Moore Point. O se whaafita auli mātu i a tele, wā whai na i le siu manga, ma ua lamatia ai le soifua mātolo ina o te kata uma, ai maise o nuu e tūla la tātu i le me o iaile nei no whanga i le talawhātai saute o Wellingtone. E tanu ona tūla e mai lea whaale tonu i le amtanga o le masina le nei, e tūsa ma le fitu se 4 miliona lita o le sua vai leanga, na masua ai le sami ma le vai nuu o le Cook Strait i le aso e tasi. Whaelo mai e i mua le pule nuu o Wellingtone ia Andrew Little o le nei whalawelawe o se a whaina matautia ua wha leanga nai le sio manga. O uma fwoi na whaelo mai le pulenga o le sua vai a Wellingtone, le Wellington Water, atonu o le a umi se taimi e tauma whaia i e whaale leia i o masini ia na whaale tonu, ma o le umi vo ile na o le taimi e whaasai nai o na toi ta ele pe whaongota i li tangata i le sami malangata i whale i lea wahenga o le laumua. Sa whaalia mai e le teitei whono o whaamawai nei i a Nick Leggett o le teitei ingo se whaalapu ptunga tele e iai o na matafa ioi e au fiai ma le tau lea o na whaase e tuangaru ai tuu le awanoa i le pūlenga o le suawai e toe whaale le iai le whaale tonu ua li mai, ma toe whaatu mawina le tari tonu ina e tangata o lea whaala potopotonga tā ua a le laumua. O le awhaia se sua ngalo ia le malo i mafuanga o le nei whaale tonu, ma ua whaalia Leggett o le a ia lango ina malosi ia le suenga. O le tausanga luafe luas fultolu na amata vea ai lea li i mataitei whono o le Wellington Water, mai o le so i alona aso muli i le ngā luenga, o le a solo i ane le sui teitei whono i a Bill Bayfield, e a vea ma teitei whono le tū mau i le taimi nei. Ua lapata ia lau whai ngā luenga, ale mata ngā luenga o whole pui po le corrections, ina ia whae te le whao ngā ina o le ta mai whaafolinga, le artificial intelligence, ina ua mauti noa, e iai nisi sa whao ngā ina le whainga, e tūsi ai la tu ripoti aloa ia o le ngā luenga. O le whaapunga aloa ia mai le mtanga luenga nei le malo e whapea. O se mata upu e a fia ai le whao ngā ina se o le teknolosi, o se mata upu o ngā o ngā tele, mai uma o na whaailoa i le au whainga luenga, e le talia mai o se tūlanga le tāla whengai, pe a whai e whao ngā ina se isi, i a whainga nei wha teknolosi, e se mai i tūlanga i o pāsi aloa i e le mtanga luenga,
mo ana ngā luenga whai. Ta ua i se lipoti ale wales whaasara laua New Zealand, Radio New Zealand. E ai nisi o lau whainga luenga le corrections, sao lātou whaonga ina le AI, e tūsi aia lātou lipoti alo ia o le ngā luenga. Whaalia mai e suisi ni o le mtanga luenga le nei, e pau ala vaenga o le AI o lo whaatanga o na whaonga i le au whainga luenga o le vaenga le whainga ina o le Microsoft Copilot. Ai o isi vaenga uma o lea teknolosi o lo o poloka i masini computers le corrections e whaasa o na whaonga ina i ana ngā luenga whai. E mana o le pātia le leiba ina i whaamalo sia puinga mo te ngata whainga luenga mai whāfo i lalo le whainga inga tau whaatau inga mo i tia a o le itu i nātu ia i le lātou lango alo ia. E le ngata i lea ai o lo mana o fwoi le leiba ina i malu puipuia i le whainga inga le tūlanga tau le leia o mea tau au onga a New Zealand ina ia mauti no ai o ni tamaiti a onga uma e malanga mai ai i lalo o lea whainga inga ma initia e tau o na ulu fale ma awai ini pon kalame whaale au onga alo ia o lo o iei nei le malo New Zealand. O lea o tu inatu ia se tusi alo ia mai le taitai o le leiba i le palemia mo le whainga malo e au ili ai inga matuutunga o lo mana o ai le leiba e le tau na fia i lea whainga inga mo initia o le itu inatu ia i la tu langorongo sua ina ia pasi ai le palemene mama whai o na whaatino ina. Sa whaalia mai e le taitai o le leiba ia Chris Hipkins o le vala wina o le leiba e le palemia ia a fia i talanoanga o lea whainga inga mai le amatanga o se tūlanga le manuia e whete na i malea nganga o le ngā rurue whanangongo mai o vaenga wha whai o malo i mata upu tā ua wha penei. E tolu ni vaenga de tele mana o le leiba ina ia whaatino e le malo i le whainga inga le nei e au fia i le whaamanino ina lea mai le whainga malo o se fuafuanga e universi ai se vaenga tupe e o i le tolu piliona tā lala au whai pisinisi i te tonu o initia i te tonu o leisi se fulu lima tau sanga o lumanai o se fuafuanga e ono mawhai ai e le malo initia o na whaamuta ma le awanoa o le apu whaapea le kiwi fruit a toa ma le hani a New Zealand i te tonu o maketi o initia pe a whai e le mawhai o na ausia. Whaalia fwoi e le taitai le leiba e tali tonu ma langalangoina e le lātou pāti i le tūlanga o whaatau inga sa o loto ai peitai o ia i tu a inga o whenga inga e le te tau na whaina i New Zealand ma ona tangata. E pei ona sila fia o tāpā le whainga mā lo le langalongo sua le pātia le leiba ina ia mwhai ai ona pāsia i le whenga inga le nei ma le malo i tia ona e le langalongo ina o wasa mana i Winston Peters malana pāti o le New Zealand First i a inga matutunga o le whenga inga le nei ai o umo na whaasa lawalo ia le palemia o lea ua i oe malo e lua i se whenga inga te tala tau whatau inga. E sili atu le tolu ma le awha miliona le au whai o tulisi mai atunu i whafo sa malanga asia si mai i New Zealand e to tele lava i tangata mai au se talia. Whaalia e le ofisa whamau mawina whainu mela le malo New Zealand o se teimi mua lea ua au si ai le au whainga taru mai le teimi sa tāpuni ai tua oi o New Zealand ona o le whaamai COVID se furu ma le iwa. O le tausanga lea sa whaai uina ia te sema lua o lua lima na o tua i le tolu tesi 5 miliona le au whainga o tūlisi mai whafo na uru whale mai i le tonu o New Zealand ei o se si tanga le tusa ma le ono pasene pe a whaatusa i le tausanga i ona tua mai o le teimi mua lea ua siri atua i le tolu ma le awha miliona le au whainga o ni tūlisi e malanga mai i te tausanga talu mai le tausanga lea na uma ia mati o le lua afe lua se fulu. Sa whailo mai fo i le ofisa whaamau mawina fo inu mela le mahalo o Australia sa o pito i to tele i ai tūlisi na malanga mai i New Zealand. Sa si itia i le se fulu pasene le au whainga o tangata mai moa mai Australia na malanga mai whatusa i le tausanga lua o lua wha.
pito atu i aile United States o Amerika ma saina i la fa inga o tulisi sa malanga mai ai i le tausanga o mawai. O Australia lava lato e tasi ma le afa miliona le a fa i tangata ta fa o sa malanga mai ai. Ai o Amerika e tolu se lau valu fulima afe ma saina e lua se lau onus fulma le lua afe. Sa o mai fo i fa pe tangata ta fa sa mafuli i aile si tia o la fa inga o tangata mai fafo na uru fa le mai i New Zealand le lua afe lua sifuru lima fa tusa i le lua o lua fa ona so o tua i lea mo tangata sa malanga mai e a siasi o la tu a inga maua i le tonu o New Zealand nei. O le malai wa le tele i au kilani o le fai te toa au tū lea na uru fa le mai ai tangata ta whao mai moa mai fafo i le tonu o New Zealand i le masina o te sema. E lua tau sanga le umi o le saa ma le tapu le ua fuafua le malo e wha mamaluina i le whangotaina le o ia a to ai mawhingota mai le tonu o ni vaiangia i le teimi e le ele ai le tai i matu o au ki lani. O le neisa e au fi ai le peninsula e wha ingoina o le whangaparao peninsula ma le anga i atu i matu i le whangaloa o le Kāwau Bay, whape ai ma le Omaha Bay. Ua mafua ona se ele malo e whaia le neisa, ona o le tele o whai tionga mai tangata e alala ai ia vaenga o le tino u, i le to tele o isi tangata mai whafo, e anga i atu masa ona whangotaina, ia ia atonga whingota mai tu tonu o waiangia nei, i le teimi e pē ai le tai. Whaalia le minsta o whainga whaiva i Shane Jones, o le to tele lava o tangata, la tau te whaangota ina ma le whaai tete, ia vaenga i le ngata i whale. Peitai, e matu ngā to tele fo isi e le popole ma manatu ma mafa i le tū la whono, ai mai se o le ola le lei o whingota ma mea ola o le Sami. O le asos furua o le masino mati, e amata wha manuina ai le neisa, mai o le awha malusia le mtanga luenga o whaiva po le fisheries. Na maua le tino maliu stangata i le nuu o mahia i le mamao mo i roa, i le whai ua o le vai aso, mai ua whaia na i eisu e suenga i le mafuanga o le maliu o le tangata. Whai lo mai le lipotia leo leo, na maua i se tasi i le tino maliu o le tangata le nei, i le matawhanga o le Mahanga Beach, pe tusa o le tūra tasi i le awa ui o le asto nai. I nai tala mai le Pasifika, ua mana o le pele stene o le malo Nauru o David Adiang, e sui le ngoa o lona atunu, mai ua whaawhia i nei i lona pale me, se lafo i teu wai le whaawai o le malo, ina ia awa la ai le swinga. O le ngoa fau o lo mana o le pele stene sui ai le ngoa o Nauru o lo i nei o nao ero, ta ua ele li pele stene, e ui ina ua lau i loa ia le ngō Nauru i le laurangi, talua na maua la lātou malo tūto tasi. Ai o le swinga o lo mana o iai, o le a ato o toa ai o nā lo ia le tūpuanga, a to foi malengangana matu manganuu a tangata o Nauru. I tālonga, na amata le whai le vai aso, le tamusanga o le kapi supa a le Pasifika, mai o le tālonga mua i le Polas Freire, na tala malai ai le Highlanders a Otago, ma le Champini mai le tausanga o vai, le au malosi le Crusaders, e mai pe o sisi le iai o le unga o le tālonga, manu malo ai le Highlanders i ai lua sifuru lima i le lua sifuru tolu, ina ua ova le lātou sala sa aina i le pau, ina i minu te whai ua le tālonga i Dunedin. O le tālonga i lautoka i Fiji a le moana Pasifika ma le Fijian Drua, sa mata ina i le malo le moana Pasifika i ai e whase furu e lua se furu ma le ono. E tolu skoa le li kapteni le alo Sāmoa Miracle Whailangi na mauai i le tālonga. O le whaiunga o vai asa nei, le tamisanga e lua o le kopi supa, le o le atali malo ai le Hurricanes i le aule nei le moana Pasifika i le malai i Wellington. O i tālonga o aua New Zealand il whaiunga o vai asa o na malo le Chiefs i le au le Blues se fulma le iwa i se fulma le lima, ai o le Hurricanes o Wellington e le ita alo Sambai.
I le tau sanga o le ipo le lalolangi kiti whaalawā o mālo, le vaenga te iluas furu owa, whaia ina le aua New Zealand, le Black Caps, ia a Felika i saute, I tona tolu a lātou tālonga I le pulu o lo tauwa ai initia I le tae hao le sā. Se lau fitu lima ai o New Zealand maua I a lātou pē fitu, na tuli ai a Felika I saute, mai na maua ai se lau fitu walu, ai tolu la whai o le pē, ai toi se furu walu I a polo na tutoe, o le whai ina mua ai leo le Black Caps, tarua na amata lea ta amata sanga, o le isi la tu ta lo so ai o le ata aloi ma le aua kanata I le asodua o le mai aso nei. Fai unga leo telefou. Whafonga le tunu I tala matana ni tae o si fonga lau mua. E pena tāpenina le whionga la wano ati lao me tala mai Sāmoa le sunga I hata se salam. Sam toi whafunga le tula iwa I le tau nei. Se ma le taimi luas fu whaminu te alvalu. Ia, malo lava le whamalo si nei taimi le tai au I ngā luenga a matala neva yaso. Ia, sao le leitasi, whaktai le lofo le lofo tātou e whelo ai. Mo. Ia, te tonu ai sa manuia ia, oe, nā, vai yaso. Oe, manuia lava le whaimona vai yaso. Ia, o mai fo ia na nei tai au. Ia, lolo wale tau mati munga. Ia malolosi sa vidi. Ia, mo. Ia whaatai le lofo le li iwa. Tātou e mafuta fo le tai au tātou tautua. Ia, sao le lei. Ia, o le tātou por kalame le so la tele lava I na whaelo atu. Ia, lapta inga mai au nanga ese. Ia, mwhena maua. Ia, tala tu pere leina mo nisi o a inga ma ila tofi e ripoti mai. Ia. Ia, o alava suinga o lo whenga iai. Ia, o nisi o vaenga. Ia, o le la tase atu iai. Ia, pea umal tātou whawhiwhianga. Ai, mo le sile fio le tele au whainga malanga le malai vale le Wellington. E tolo pōna na while fwoi whaau le aso nei. E o fwoi whi malanga I ngā wa ai au le lo. I o le mela vai tasi. Sau te tono Wellington. Ma le alu motu sau te le tāpunia I le aso nei. O le tele o tātou no fōafi le so. Le tai au nei le tolo pō. Ai sui tūlanga I pasi. Au pasi fo I le tele ni pasi suia no fōafi. I rana winga. Ia, whaonga lolo, whaonga whaonga COVID, I ngā lua tu whale, se a mawhai. Sao le leia. E wala tu langa leo I le lunga le awala. Matua mahalo rosi a saviti. Ia whaina ti le nei tama ja vale la iti. Ia e wheo lolo wala ta vale fule tau te tere, a tama la iti la, to inga mahalosi le mahalosi saviti, tone te auli nei. O te ofo a use a onga ola e tala temi nei. E sa. O alu fo I moli nisi o le nisi fo I whainga renga nei o sawa I role tate office. Matua I ua aia ma le alofa I nei whanau fo I le lua I le whatau sanga le matua. Tu ta vale la wala ta mo I mana I la tō matua I ol whale au. O whapea. O te ofo I whai haonga I ongo e ono I aonga. Le la iti o nei ni tamai le wha I le lua tau sanga. Po le tasi le lua tau sanga le matua. Ala e te tala le aonga. E le te tonunga o nisi o aonga pe e pio I tu o ita mete o mātua e whai ao. Ia, o te ilo le nā. O e mātua e whainga luenga. Whainga luenga, ia. Te ilo o le to inga tūlanga nā e mana o mia I au nanga ni. Whainga tāna tō I fuanga o nei e tunu e tau whasosoa le taimi. Ia, ia e whamalo I la tō lo spo e tāna whare a onga ua ta maiti. Le I le lisi tele a onga ia na mana I fwoi whate atua I le I. Mana ia. Ia, e peo le a onga le a Nisi ne wa onga le ufailo mai ale le na family fautuanga. Siaki pe la email ma siaki le onga na onga le walo pe bili ai pe o se onga. Onga le Aotea College ia o Bishop Via te Porirua College, Mana College. La onga le Mahinawa, Russell School, Tairangi School, Maraeroa School, Cannons Creek School, Ngati Toa School, Porirua School, Titahi Bay School. Ia o Titahi Bay North School, Brandon Intermediate, Pauhatanui School, St. Patrick's Wellington, St. Catherine's, ia o le aongana St. Catherine's, Wellington East Girls College, o Hehurahi Tamariki, and Angolele's House, ia all whanau Manaaki, North Island, Kindergartens, o le Porirua Montessori, Horouta, Kohanga Reo, o le Siaonga o te Hanga Reo o Titahi Bay, Porirua School, Brandon Intermediate, ngā Titahi Bay North School,
Ia, o le aonga taua o lo tatala i le so, korisi taua o lo tatala, a whameli whasi tilanga. Ia, i lola vele saunga le mula vatolo walo le aonga. Ia, i meli atu e whai atu whanoi. Ina ia alo ia i whaamaunga. Ia, o le na le o atulo walo. Mana ia. Ia, o nisi na o aonga le whailo mai e whautuaina le tunu siaki pea i meli a ongana i meli atu. Ia, pe vili iai le ofisa. Pe o whaisia aonga i le so i maota maiti e le inisi le inwhi aonga. Ia, sa o lei. Ia malisi vaenga e whamanatua e o songa fuawo e masa ina me i la pisi anisi o pitonu. E tawa ai ni tai au i pitonu un masani ona ma street ne masani na ola tu la pisi tai au. Le ai mani la pisi lu mara wala. Lolo winga ta ona vili fo ile au nanga. Ko dilo city council. Ia ma isi au nanga ia e pe au ni la pisi pesi au tai au. Ia le na ngala watu siaki fe ma emaili siaki ma emaili sa mana ia. E le app le Polidua City Council ma finally poti ini va nga ta ole sai matters. Ole ngol app na ta ole enteno. Te pe au mai kam i le folinga le ole app. Ia folinga na le app fa tu le telefoni e fa ngofiena li poti ini va nga fia il Polidua City Council. Mana ia. Ia i volle numela al Polidua City Council. Ia ai sa uniona o penimana o pepa tu sila lo numela City Council Wellington e Polidua mana te peli. Ia molisi o fam telanga e fia maua e tato. Ia. Vangali at veli de apahat de fa mai o le tapunia uma o ngai o la tu pitonu lo na minga la mo watu emaili. Apahat. Ia, taula. Ia, mana ia. Lo afa le valu. Tata wos fa fianga vai fo ni taimi ya fatalo fa tunisi o mafuta mai wa nga fo timunga male lolo wa tau male malosi matangi masavili ya le hotel na talno mel tatu tunu fatalo fa tu le faltu avesi to lolo manuia lava ni ta fa tele mafuta mai sani simele manuia lava ni ta ya fa tai talivoi malo fa tai lava mafuta mai ya manuia ni ta nga luenga ya te rei laka ya mai apahat fa tele lava heni taito malo fatai mafo Eric ya malo lava fatai lava le mafta mai alo mamano ya malisunga ya tamaita ile tafafa ya santalva malo lava sana ya tonu mali i saumani ya mamria matavita tatu wolo fa fianga nei ya mai le 5 stars. I say yo pa pia atuilea Ua o tali toni la pa ma homi Wa mea oe ma womoni O te ioe o te ame le poile o ti Apai ue pia pia Baklat the smile a ia Ta mau left to Lima O nai te mach Sāmoa mai New Zealand Serava e te me oina e a una motangata Apai na ue pia mala malama e silia ea tu mai olea Ua o tantana pa mahomi Wa mea oe ma womoni O te ioe o te ame koile o ti Apai ue pia pia Bakata smaila ia Tamale pe tu lima E manda mai Sāmoa mai New Zealand Aia fatuma e se lava Siliatea tu mai oena Ua o tali tali la pa ma honi Wa mea oe ma womoni
Sāmoa mai New Zealand. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni le mai cash al DigiSal li Samoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le late rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala oe. Asi le website www.clickx.com. La fo i sau top up al DigiSal. Pe la fo i fo i sau tupe le mai cash al DigiSal li Samoa tonga fiti mawanu atu. Oli si wha mtalanga whafsota i le olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia, DigiSal. Ua whaeloa mai la official tine mu ma whalapulave tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fuluruanga e le tasi le a woli, i le a songa fua so se fulu le ono Februari. O na o le atulanga, o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa, i ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete, o na whaatino ni vaenga o no tulai mai ei ni mu, tautua nā, ngā se senga o mea taumawha, ia awa le tu la fua ia, mana tua a whai e tulai mai se mu, ia vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi, a si e siane le itu lau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamtalanga e tu sai ma nei fuafuanga. Talofa, si fonga o le lau mua. Kala me ata tsa si fonga la mua to e 25 minuti na tale o leiva. Ya awol whanua ni tamaiti le o tele na malo o le lato wa onga wha mo le lato ya awol pisa awol pa ota tole no ko. O moe tu pe panga le. Ya na. Na fofua e o moni tamaiti. Mana ya. Fiala ne lo portal fa la fia fito fa me. Lei mo moe ai se kile alam. Ta los fulu e foto afiala o mailunga. Ya, na, faz copai. Faz copai. O so timo maso malu rumo sabiri. Copai ya. Já olhei. Ya, o famnato tas. Ya. Ya, o te lolen. Pena ui mai la wala le lo vai I po lua. Sa olhei tu foi. No ui mai vai le lalo mai o le awala le tatou le la I driver. Le anga vale driver le ai mai lalo te mai ia Waihora. Ya. Ya fui fo malo lalo. Na lau masani tatou po lua ina le vaina. O fai asi loto. Taimina o sa wai. Ya sa te alo fai nei ta avale la iti vo I tau tolo ya pe te ia wa pe polo ka tu mata itale tu. Ya mo. E va ta tal sia wa langa le ati. Ya mo. Ya te loe lo pase I vanga na o te ale timu fa to a mata ona tau ma wi le vaina. Ya lena. O mo ainga fo I te le la tu ta avale pe pe to wa ta avale ma walunga fa ngai taimine. Fai fa tau ma feo I fuanga le ya so vai ta avale la iti ma wala lalo. Ya fa tu le fa le awol feo. Sa awol feo wa ta avale na le lo wa tau le ngata mama. Ya e te maulalo e mawango feo vai. Te mine feo I fo William sa fa ngal parade. Te ole ya nga tonu na fo. Ta vale mawulunga ya nga te mine. Ya. Esa oe. To ya ole ngau uma mai la ole uma to tato ofisi. Ya so ni tayo. Ya wa na po na ngau ye la. Sa ula ni tayo po luka uma fai to tele la ya tau ai tu to toso se male. Mara wala se te wa sauta wa pe. Te wa fio mai tayo nei ya o le yale lo to no mai wa kilia wala. Aya na ilo la au le tate o mai tate usu male tayo. Mai lai matua mo ia lan to ulu le pa ala na fa van wal te me sa wi tonu ta van wala winga sa oi an fa pe te sa ta ya o lai matua po lokal e wala o ngala au lo winga te pe mai lunga pa ala te o te ta to next to fa pe tu pe va mol pe fa sa si se tu o se ya lu e ta el me fi fa sa wa fi fa manino sa ya la au ulu lunga fa to sa wosola I fa fota toso ma ese ne sa o mai lauta vale pa sa tai ya ta la fa ya le la wa ita ne sina yo o no upo tu ma lo ya ile vangale ta stage of emergency ya o mana wa tu o to rohanga o waipa Tararua ya Tararua district ya ma rangi TK o vaenga na ya nisi tu le wa ese tangata mo la to fale
ia o no longa fia mana watu ma whanganui region. Le vaenga lea o mana watu whanganui region. Ia o le itule ule o whanganui lalo le vaenga o mana watu le ia i foi. Ia tūlanga nei le so. Whaita wafe a inga le ule pawa i Wellington e te lola. Na pēle pawa. Au saua ne tai ao pēle pawa pe ia. A pēla whatu whora titia. Tu sai to e sfuru walu lo menu te le fitu. Ai to e ola mai lo mare pawa. Fitau i le lei mare amata o tatunga luenga. Awa ula lela usau ni e pili tu oi. O le pēle pawa. Ia ai po feo i ilo uloto ngā luenga pe te sau pe te moe pēa e o wha pēa tu pēa sei. Ai te ola lole pawa e o wha pēa. Ia le lau tu atu nei tai a wale pe tu ta se i mea tala te manu tala tu whai toa. Nā tala tu tatou leina o whātoru walu lima o whātasi e nisi pote fia o mai. Ia vini mai o whātoru walu lima o whātasi ia tatou tala noa. Ia nisi o wala i el tala whātai u te lomu tu a ngalu a tai. Ia e misi o wala nai tu mata whanga. O te lero moto wei le alu po o a mai ni tai au. Le alu tai Wellington e mani. Ia o le whapea mai i sunga aro ese pe fua. O motsire tisina i CV. Tapuni fo tele o ngā luenga. Ia ona lolo vai o le tele o wala. O ia CV o le wala le te sami tai lo hat. Ia sa. Ia te loa lunga le sami. Ia matua ai longa o folelo o whaonga tuen ta wale taimi nei o sami to e malolosi ngat. Ia mo. Ia au le asoa ia o le tautua nal saunga le imu, wha mua tatu saunga le imu, au nau tele le tai au. O le piano fertia o tasi o le tala le sili insinian fai mai mantano. Ia. A lauta avale i se lolo vai e tango o milvai pensini te le a fai no lauta avale. Pe a fa pe o le wa a fa pe a lauta avale se e malia ia na lai ele e o foi tangata insinia ia vili mai. Fa malo fa tai la tou ia fa yanga luenga le le o le fa mama ina wala vai. E nei a inga o fa ia la vai la tou mo la tou lava saunga le mu. Ia e o le to tele ia o na watu ia ia tu ta avale a pulenga nuu. Ia e kilia ia la vai ia matinoa ia one ia faina ia tato. Ia. O le sianga o mai o fele o ina mai vai ngale mo tele tafenga. Ia. Pe afa pe o la wa faina la ta vale tonu ole mfai ole o la wa. Ia ta o le taimi a o te asai na ise vai o te tangoti e ki la lo fa malama o ta va. Na tonu wa maua. Ia. Wa o te le tangata ia na le na mali liu le fa le sine to ina matua le na mali liu ta vale na tafeng. Ia. Te lo to nga me foi le wo fiu te tale na fa malama. Sa o le sa o le ia. O lata fone na mau ta mana tunga pe ava pe te alu ia solo lo wa ta. Sa o le. Ia ia le taimi e te uilo i se lolonga. Tafenga. Ia pe mau oi. Vili la lofa mana mortava. E wol popole fu susu invento e mang. Ele loa me tupu. Ia wa olona lu ia invento e. Invento e vili la lofa. Io il fa malama. O no mela ia si di canso tatou nei e pela o podirua. Ia o fa momotu le Hat Valley. O la tonu mela lea ia vili ai o le lato call center o le ofa lua tolu fitu. Lima overwiva podirua na Porirua City Council, o fa lua tolu fitu lima overwiva. O fa lua tolu fitu lima overwiva. O le numela le lusu faitu la le Hat Valley City Council, o le o fa lima fitu o ono. O fa lima fitu o ono. E po lato ovalu se lau le ovalu se lau. Fa valu lua fa o valu se lau fa valu lua fa ia se ilia tu ia le numela vanga lea i Wellington ia ona lau atu lea pe o tele o me ia sa lunga le website o Wellington e mo mialo walu lunga le website e fa matala mai ia se ilia tu la tu numela ia o le saud fasilanga lunga le website o Wellington ili mo tangata lau tele alo ese mai le watu i ngata i fale
Ia o ese mai le vai, au ni fa savali to ta ifau I lunga o ala vai fo o ala savali le la talata I le lunga sami. Ia mo le saunga le mu o tou. Ia pio nisi na vaanga le au mai lunga le website le Wellington City Council. Ia ole na ale la batu pa fianga le te milita o malisi vaenga. Ele fa sisi la te matela tan no fa pe o ina bingo tapunia. Yoe. Na o ngai o lau atu. Te fo o te wo fa te pule. Le na mat fa lo ko si fo la mo fa mele o di lau tapunia. Eu pe tato I tato ia o le laso na wa onga e ni so ripoti di ta ina le pese tasi ia o pe na le state highway numero 3 wiva ia le na fa ina so fu stasi o tangata pe la vanga le na ita ua I Tararua district mo o fa nga malanga umai Wellington e hano fo afi mo le tai o nei o topo ia o pasi e fa nga ai le telefoni pasi ia alu Wellington ia o suela o wala te alu ai pe te momoli o se se o lo ainga e vai ta vale tele to ainga memori o e posta vale mawalunga ia ainga foi le tele ta vale ia ainga ta vale ai le titi e fu o e pe fe o ta vale na pe malo lo ne yaso ana ia o le sfase silanga ia o vale le uma lo mai Wellington me o se acto to pol te minei a mata nafi e fautu ina le tunu si aki pea le company va alele na te malangai po email atu po video atu ina ia fa mautu ai ia o le isitala o va ai o le lo o I malanga I o marto o mai ia o lo tapunia la va al terminei ia o lo vala au ia le vaanga le o nisi o nu ia mo state of emergency po fa la fa se ia mana o toro hanga o Waipa Tararua district ma rangi TK ia e mo ia level to wale ungo website no na sia ki so fantalanga ia pe o nei vaenga ia mo nei tani ia ai vili mai ia mo po fa na ave pasi ana e o malo loto pasi temi nei ma ia lo vala mai ta wani fofuanga le to company nei tani ta ia fa mole ole o fa tolu valu lima lua o fa tasi o fa tolu valu lima lua o fa tasi ia le tatu numela a le numela ne le Wellington City Council mora to ile I Wellington ia o fa iva fa e luas fa tu la fi tu aso vai aso no numela na o fa iva fa nisi vai ngai fia li poti ai ia a mai se o le to o porcelau le Oleh lava no mela na le o se fa mauti no o se la un te ta utra ana ya talo pa tu sunga Sterling malo mania lava le tao fa talo fa somsen fe launga mania lava le tao ese perform fa te tele lava mai malo fo report mai sunga tap soli mayama ya mania lava le tao tap soli ta faunga o le sunga se nama ya e malo fa te tele lava le fa talo fa tu le sunga le se aviamu telefona o le faltua foi mamau workplace ya sunga peni mala manuia lava le tao el tato va au leo wa tam fai mai ya talo fa le au malo se fua manuia lo sunga ya o tas ma se fua alo se fua se fua manuia ai mai work space le sa va la ya le ale ka fara tu no fa ko ko lo di se vidi le voye wa o fanto ngalwa iwe al menale ye o le fa kan kali wa le mo se vidi ma ko makangi ya o so ma vala ilungo le samiang e ilungo le le ai jole o mai o ma ko mai o le sami wala o suar kai Sāmoa vai no inga o ko urisa mo diskala o inga o le hanga se fa manino pe o Hawke's Bay sa wala au sunga tali te ua fa Hawke's Bay ia o tala ia mai Hawke's Bay mali poti mai Hawke's Bay e ini vai nga o to o tapunia o tulanga o nga ma o nanga ina o ilo ko ngula o ia ko o mako o ko so ke sau mai o nei pio ke sau fenga i have rock
ngara e lo ko mo ko sa video le mo ko sin ke le la o le na e vai fui kami kia o ke ni sa no le ka ya o pe ya ya manera utava sa vale me kamanga ingora wala le kilo vai o que manera utava ma ya mera le que vai ni o que na sa o foi me o so ko le lo fa mo isila pisi mo ko isala la o mo la vanga fa fo ngara ko mo la o me ngale ko pu ia ma ko e ki nga yo sa vidi le o mai lo mai la pisi sa ale eso le o fo ila ni yo o se fa ke le ma mai e bo ie por al ko ngare awa le sa la o so ni ngora wa por ko ngare le sa vidi le malo sa vidi le ma ko tele tava le fewa Iwe. Oh. Ma toura to afile. Wala malo sa vidi kaya wa. Ole sa ilu ko wanga le ilu o kisto andu la ko le wala sa vidi le malo sa vidi. Ai me ser ma se ilu wala wa. Ma ta kiura ma ko wala me la ma sa vidi. Malo sa vidi. Vai tu se la todo se furu kilometer malo sa vidi auto nei. Ole sa ora. Ulanga ngare iyo mano o mai yo sunga ni tali le mania fa tai va fa malie o le uso le la fa na tu le na moristato li poti fa tai e ni metu pu na e na va au mai le fa mo le lava e ro tele tu topu to no manu nga lo nga yaso ia fa pena foi fa tai lava fa se fu na tanta to pese ya na stato li poti mo ni ta Ya tu fa tu pesena ma so ma sao ina u to va mu tu tale o le va ai mo o mo le tatu so tainga ma le fiona ya la pe tele tale lene ya o fa tonu tatu community phone ti sal pacifica ya ma o yo le fa tua ma lo si ale au o plen blues fa talo va tu ni ta ya le fiona pe tele alo la le usu ngalu nga mata ne yaso ya e fa felo ya tu lo fa se do ni ta ya e o yo ne le so malo lo e kilan o le o lua fa la vela mai o le matu te malolo ya ai le faina malolo fa malolo singa venga mata o le ni yaso ya mi se ko te lo o le fa no fa tali se te ai le tai mi ta we ona fa ta ko ka ne se go bala mai ya fatalo fatu tatu au hurricanes ya to ta pena mo ni yaso ya tatu tau foi fatalo fa ni ta ya ya fa tai le tu tatu mo fo ni yaso fo ya mai se am tanga ngal wengo ni yaso ya mai le fa ngol yaso no fion le tele wa mai fo le tau ya kilani ya tau malu ruma to ila so na fitau malo si fo sabili ya al weekend ya ono le sapa utonu ya le aso tona ile aso foi le te lo fi fa ilo me alofa e
na tamati ya mato pisira fe mato fato ngata o na faisi tele mato tasa o mai ya fiololo foi la na ya nya o kilani na fa ya to valentine ya tato talo ya ono lo vai ya ele ngata ina ele mapotal ya eu se foi lo fa foi dele ai mausadi el maftanga ana lua I matu foi te lo vat foi man lua talo fa mausadi el lua mafta wala no talo pi la no viole io fete wil dei po mala no fie ina tina ya malo ole talo ya sa numero paula na misi matu watu aina muli el fa difu lena la I to le mawal malo si ai ono lena maila ia le rile o keni le mul polo fata watu talo ma vele lo le chiefs o te lo talo ina malo si mele au le rile ya esa ya ai o tu nanga le tau I mato le tele wa onga ni Wellington o le tapu ni temi nei ona o le timunga male malo losio sa vidi yo fo I fainga malanga I vale le Wellington tele na tapu nia ia fainga malanga temi nei o le tai au ato po statement le uli po afiafi yo no toi mawale o CC report al tu langa lo ia lava ia le terminal ta fai ole to tele wa onga ole ta puni le terminal nei I kolisi mai sia onga ya a fai langa fo ia a balele ya ole wa ta puni ona o tu langa lo watau ya ato le si lava le pui ana ole tupu mai o se falavlave ia me se foi le fana wa onga a foi o tulanga na o I talo tau lo no winga foi si a fale tonu tulanga lo ia o tau ka foi wa a puniel te onga ia me se foi o fainga malanga ia masalo na o te a mele pasia a kilani ia na o te tapu ia tulanga foi le tatu pili nasa po tatu tarsanga nasa ave ngaile a il parliament ya ai o te loa o fōringa pōlana maro so tau au na o ta pena wai pia nai home game o tau le vai aso nei ya home game ma tau talo me mona Pasifika ya ai mo silfia o Wellington atua ya mala to au tapua e lua lava la to au o le Hurricanes ya male au le mana Pasifika no pinga o le lava le o lava le au le malo le vai aso nei ya ma tu fia wa au ma to nei Wellington ya e pa wal matuta sanga vai o la tau sanga mai vai atu te I fa longo au to fai mai o to au le mon ya le sui mai foto tan no le nei tau sanga ya o le na sa o ya o malai mona le tu nei au kilan ya to on sai mai la a le atu lango o le mota pa ya malol mona ya o tu awa to mata tu nal mona la o le tua e mato ai esa tu langa le o ia ia le ta alo ele I fata mala foi fiti la tu au mo a fua ia le malo si e ia la o fiti ia le foi sa home game ia te o te le la vale le swinga la we mona mata mata sangan nei telefona nga ari sa pesa a fatino voi delle ia tamo fai ia ta tama fai ona malo iso se au lava ia la o to ia ari I Japan ia a le pe o foringa mai o matua tali tonu tele tama o ai lava au tu mai o la toma ia e mai fo la to maloi ia o te ko tsin o te lo ia o te pito de leile mo la kapi ai Pasifika le wa a maton tino mai mo na ia se fo sunga le di fea o ia fa no mo la to pure sa o le lei tu atu rola il kapteni o te ni ya o se tu langa le mo le tato o le manu Sāmoa ta pena le polo langi ta sa fo ile mani tu lai me o le halo tato tu ya Michael of medical failang ia tato o le mona Pasifika ni ta sanga ia me se ya nisio halo Pasifika ya atu no le au nga mo o Pasifika ile ta misanga le polo langi ta sa fo ta pena tu ya ai se me pito silon ta o le o mona la we te minne ia mafai ona mawai fo ia vanoa o tele le alo sa tatu watu ia le ngata sa o New Zealand ia mata ona wana itu na no telefo ifa pese ora o Blues o Wellington le Hurricanes por Bruce se ta aloi ia na fato a fifiela ia
ai mai fo tu langa lo we mona ia o se au e fai foi ona lo ta lo ia e mo we la no e ta lo mo Sāmoa donc ia ai na spona ale le mo New Zealand ia te lo foi fi la vai e New Zealand vai le fa pe ata lo mona ia na fa pe la ia la ta ma we le ia mo se au e ta lo ia se au le va ia e matuale le ma mafina ia tatu tasi ia le totalo neva ia so ai lava la wala man malo ia tasi pa wala me ia o tu tau le le ia tu langa na ia wa lo era langi le fo tau fa ingo neva ia so i matu le Wellington le tau le fem talo ngal vale man Pacifico mal Hurricanes ia e mo sta report ia wale tau tu le tatu community phone ia wa pa fo mai le tu ia wa fo lava ia o le mea lawa nei wa mata la vonto te la to fa ngal tatu tu le la fo no stele ni anga il telefoni ia po le my cash at the Sāli Sāmoa wa le wa amat fo no la to lo le fa yo no fa ngal la veto nge pile le vai fa ngal fa le cash power ia o nanga ia e tele mana mia le maro la tunu ia fa la ngolanga mai la vala le alwa to le o se le ni mai New Zealand fo to my cash in fa fo de la to e to mi pili le ngata fo na fa no fa ifa tau a emisio fa lo ia eta walo a na il click x e te le sitalai ia sa account ia no fa mo fielen fa ma so se time la vala so la te mi la so ta no la fo lo se no my cash on telephone to wa ni Sāmoa in fa lo no fa nga la to te lo me se lo mana mi ele ta wa nga i lo ta la tu pe wala fa nga fa de to ni no pili ia fa ye fa ta ia ai mo nisi va nga le tau tu e mana mi el so so ni me so la foi no se leni ia ole fisilia tu ne a solta rate la ta la li ma valu ia le level rate ia le fi foi na limata la ia so so ni tele montato ia tu mi fafo ia bala mele olu atasi li maono olu fa ia mo se so so ni ia na mia ia fa tele me ia va mo le mato no e fa mo tu foi fata ni vai a ma lo so civilina e a ni termine e va vento so mai le tele me pai no pai ngadu va tai tele lo fiero le tele mania vai ka mata le pa so ta tu le stofi va tai ai se e se me fa fonga e ta tu tala mai Sāmoa Fia lava tue fata ala fata tātua tunu nei fo i whao po pongo telefon mai Sāmoa mo le amatanga o le nei paiaso. E tumu atu e tātua telefon. Ua tui nā tui le kāpenata i le komiti whaufutu o tutongi e tangata whainga ruenga malo. E a mata whatara no lo le tāpenatu mo se whautuanga e le sitanga leo tutongi e launga te sia i tangata whainga ruenga umale malo. E lima i lono maasina o lo whaanta o toile ni ngā ruenga tele, ma wha moe maunga, i a ngā whatau lima i matatongi la whainga ruenga le malo, ma isi tūlanga i a tutusa o mai. O le tasi le nei o nā watau awe le vāng wha upo whail whaatu tui le tua Sāmoa o tasi, na wha lau i loa ina le timber whainga pālota tele i a au kuso, o le lua whelus whimalima, o le si tia leo tutongi a matamau lalo mo le atunu atoa, a ia le larui fo maleono ta la. Sa mole whionga i le ripana le sunga le lau le mani tōpula te vau Forty Schmidt. E te tau ana whaatale noa le leile neim ta opo. A toai malau whi business tu mo o tipo private sectors. A wā o i la tonei. O loa fua ana whaatua tuaisi i tanga o te toni a matan mōle malo. Ona ole nā tura la toa o nanga. Lo yel fa moe o le atalia se whautuanga mai i le komiti. I se whautuanga whai u e tu i nātu le kāpeneta. A wā se whawhanga mō swinga o te tongi si tia. Mo le awhinga ruenga o malemalo i se temi lata mai. Wa toi te liu mai malmanuia i whanua le whaatama soari inga le mai taitau salau le atano. Whengai mali i so te mapu. A toai ma le tau salo Sāmoa le lua filosofa ma le wha lua filosofa ma le lima, sa ia o mia fo le pale le tau salo le Pasifika, le tamaitai a le Tara Ellen Yeremia,
mai ui e le wha mnei ni le tamu whainga le tamai ta ia whia ngai mali. Ai Sāmoa moni lo na nganga whawhatei tele le ta po inga le atunu, e tawalatu e le awo nanga le siu whonga le lau mua, e le malai wa lele whaavao malo i whareolo, i na utau le pōna pō. Ala lava le se kua langi ma maa ia, a tala pāti le pa ia man mando se tatu tunu ono mo me pas le tata salang le le te la saya ia, lewa tau no i whanua ia, e malanga po i na awai tuai i fiti a wane sai no se tau sala le Pasifika ia, ia na sau noa le whonga le aso e wina le tangla le o le whakamoinga la pa ia, o le se awana fala wiloa tuai Sāmoa, fala wiloa ia anga matu ia anga tau sili po ia le mai tai Sāmoa ia o le tatalo I really hope that I've been able to embody what being Samoan to my entire years to this platform, and I really hope that I made Sāmoa proud. We did our best, that was our best, and of course we have the Olomia Productions team here who have been pivotal in my journey o lato ia no whanga yo ia mga matungan sa au e wala ko mo e vai lava ile me ngatai ia wala whanga mo o Sāmoa malava tai ta ko e tai ta sanga mo ia e sa o lava le to ele si tai nei no ta vai ia o le ava tau no mai la fanua Sāmoa ele si fala bela le fa ko le nai ia lava e va Wa mai ara tau whanga tau sala, ai wa manua ene whai tionga mai le komiti o le tau sala Solomona, ma o lātou silingi ai, pe ai sea ua to i mai wha masino au tu o le tau wanga. O le tala tununga e na o le to lima wha masino, a o le tau wanga tau sala at whatu teia pe tali malo ai fiti. Ua to ono, ua to lima wha masino, a to ai ma le wha masino au tu. O Solomona ili a waiso lātou sui le tau wanga, ai o le tasi fo ile nei o tau wanga tau sana le Pasifika, o whetame sa ia le telo whaam talanga i lunga o pensa wha ilangi, e manatu le to telo i lātou, e leo sao pe leo le lei fo i o ne whātou teie whaam sino le whai unga o le tau wanga. Peitai, sa mai tau ina lapa le maa o lunga o tau mawhainga le tau sana le atunu. O whaapale ina nei le tamai tai tau sala fiti le pala le tau sala le Pasifika, tūlanga lua i el tamai tai tau sala mai Papua New Guinea, tūlanga tolu le tau sala mai Sāmoa, so atu i le tau sala mai Tonga, ma le tau sala mai le atu kuki. Pe ona sila fia o le se fulu nei o tau sanga taruai, le whatu atu e tari malo e le atu nua fiti, i se tau vanga tau sala o le Pasifika. E ta ilo tūlanga mō pēr Sāmoa i le tō telo ana tau sala malo, ai o lo whaama wina foi le matante a o le so o tau sanga i tolu, o pale pēr lava le tau sala mai Sāmoa. Wa tui nātu lapta inga manimatanga rei o le so fua malolo ina i mamalo matua, ia whae te le awi nātu leo alo ma whanau iso o se whale mai le atunu, ona o le pepesi o le whaama i le fifa pona iwi, ma o leo wha amau nia mai ele sui officer sili le soi fo malolo ina tanga loa Robert Thompson o lo wha o popo pele fo ino mero i lantou tangata a fia e meise lava i alo ma whanau. Mai ia no January 2 chama fo ina ile so ile weekend ia so mo e sifulu ono afe fa se lau malu sifulu mane lua i lato o wha mawina i wha maunga o le mtanga luenga o wha pea o na afia i le fiba o pona aivi. Mai umatua fautua i nai e so fua malolo ina le atanu atoa ia tautua na ia amana ia fautuanga o puipuinga ma wha ai titia le fantasia tui no whanga tumu ma ia malu puipui alo ma whanau. O telefobia, manuia tele le yaso le o tātou tino, whasoi fuia.
alofa lava I le nei vainga o telefou. Ua whai mai le tamaita I Minister malanga inga New Zealand ia Erica Stanford. Tusa male tolu tesi tolu iwa piliona tala. Ia se vainga tupe o le a maua le malo New Zealand. Mai le visa lea e whaingoina o le visa auro o le golden visa talu ona amata whangaioi. O le tipoti au pito la tamai lea le Minister tusa o le visa auro le nei o lo iai le whanau o le whainga malo so whaatasi e whaatosina mai ai te kata mai whafo University ala tupe I tu tonu o New Zealand. O le vanga tupe au pito maua lalo e mawhai o na tania ai se talo sanga mo le visa le nei e 5 miliona tala. Ua whaingo ina le Immigration New Zealand ia le visa o le Active Investor Plus sa amata whao ngā ina mai le masino aperi lau le tau sanga na tenei. Mai o le ua whaia ia in swinga I le amtanga o le masina le nei ina ia whaingo fie o na talia ai talo sanga latou o lo o fie maua. O ia swinga e au fia ila me sea leo le mana onga e tau na iai se vai taimi e nofo ai I te tonu o New Zealand ia le tangata o lo talo sanga. Ma e le tau foi o na I loa o na tautala ma mala malama le lei I ngana Perisania. O la whainga foi sa iai mua mo bia o na University tangata e fia maua le visa sa se furu ma le 5 miliona tala. O le la ua whaapa unei I le na o le 5 miliona tala. O le wharinga la mai le tamaita I Minister fe malanga inga. E 5 se lau fitus fultolu la whaini talo sanga ua tau 5 ina nei le Immigration New Zealand mo le nei visa. O se a whainga le e tu sa mo le tolu te si tolu iwa piliona tala o lo au fia ai. E o mai la I le teimi nei o le ua mau le malo ia le a whainga e tasi te si o 5 piliona tala mai I le vanga tupe pei ona ta ua I le tau o ia visa. O le tangata wha le tonu ma winga lolo wao le tau ua ave se ai ia tangata mai o lato ainga I le tu malo o le mana wetu whapea whaenga tu mta whanga I le tu malo o le Tararua District o na ua lamatia I ta whenga malolo si mai ti munga I le sa whapea ai mo le po no po e o mai lava I le teimi nei. O le teimi nei la o le ua iai le tu malo atoa o le mana wetu ai whapea ai ma whanganui I lalo pulenga o teimi o whavelave whafusei po le state of emergency ona o ti munga mamafa matawhenga atoa malolonga o whenga iai le vaenga pito I lalo le motu I matua New Zealand ma winga lolo wā ma le whale tonu o le tau. E whaita wafe ia whale o ainga o motu si aile el tise I lea vaenga o lea tunu I le teimi nei. Ua lata I le lua se lau la whainga o nivala au o se so swani ua maua le ofisa o muu o whaale lave whaafusei I le pito I lalo le motu I matu ona o whale ua le lea tau lunga o waia e le tise ua motusi a toa mala au ua pā u ma le tele o wha malama o whale ua nuti matae I matangi malolosi. E lima I tu malo ia ua I lalo nei o pulenga o teimi o whale lave whaafusei e au fiai le mana wetu o Rangiti Kei, Tararua, Waipa, whapea ma le Otorhanga District. O winga whaale tonu nei o le tau, ua to tasi I tangata ua maliwa I le whai unga le vai aso, ina ua ta whea lana ta vale, a o tau ma whai so po ia leisi tu vai I le mamafa o ta whenga. Ua lopata ia I tangata uma I le vaenga o le tino ina ia whaai tete I le saunga le mui lungo o wala. Ua whape fwoi o nā whaina ai ia malanga whaatulanga ina valele le malai wale le tele I Wellingtone o le wauli o le san nafi le ana whaiele whaai unga e tāu fia o mai malanga whaatulanga ina I le anga I mai ma le o ese atu ma Wellingtone ona o winga lolo ma male whaale tonu o le tau. E whaapea fwoi I malanga a waalalo I le waa motu o tue lua o le tino u na tāu fia uma I le vainu o le Cook Strait. O lo whautua ina ia tangata malanga ina ia whasota I mua company valele whaapea ma company waa mo le tūlanga I le tau na iaia la tau whainga malanga a o le ia ngai mai iai.
Whama mai te whinga, le te whono o le pūlenga o le sua vaia Wellington o Nick Leggett, ona o le whalawelawe lea na tupu na masua ai i le sami le sua vai le anga mai le no whanga e whaamama ai i e tūlanga i le More Point e le mamao mai le malai le Wellington whaalia mai e Leggett, o le ngau ma le whaale tonu ai o masini i le no whanga au tū le nei e whaamama i na i le sua vai le anga i le More Point o te whawhitau i matu ia tele wa whai na i le siu manga ma ua lamatia ai le soifua malolo ina o te kata uma ai maise o nuu e tūla la tātu i le mea o iai le nei no whanga i le talawhatai saute o Wellington e tanu ona tūla i mai lea wha le tonu i le amtanga o le masina le nei e tūsa ma le fitu se 4 miliona lita o le sua vai leanga na masua ai le sami ma le vai nuu o le Cook Strait i le aso e tasi whaelo mai e i mo mua le pule nuu o Wellington ia Andrew Little o le nei whaalawe o se a whaina ma tautia ua wha leanga i nai le sio manga o uma foi na whaelo mai e le pulenga o le sua vai o Wellington le Wellington Water atonu o le a umi se taimi e tau whai e whaale leia i o masini ia na whaale tonu ma o le umi vo ile na o le taimi e whaasai nai o na toi ta ele pe whaangota i le tangata i le sami malangata i whale i lea wahenga o le laumua. Sa whaalia mai e le teitei whono o whaamawai nei i a Nick Leggett o le teitei ingo se whaalapu tonga tele e iai o na mata whaioi e au fiai ma le te tau leo na whaase e tuangalu ai tuu le awa noa i le pulenga o le swai e toe whaale le iai le whaale tonu ua li mai ma toe whaatu mawina le tari tonuina e tangata o lea whaalapu tonga taua a le laumua. O le awhia se sua ngalo ia le malo i mafuanga o le nei whaale tonu ma ua whaalia Leggett o le a ia langola koina malo si e le sua o le tausanga ruafe futolu na amata le ai le ali i matai te ifono o le Wellington Water mai o le so i lo na aso muli i le ngā luenga o le aso lo iane le sui te ifono i a Bill Bayfield e a vea matai te ifono le tu mau i le taimi nei. Ua lapata ia la whai ngā luenga ale mata ngā luenga o whare pui po le corrections ina ia whae te le whaonga ina o le ata mai whaafolinga le artificial intelligence ina ua mauti noa e iai nisi sa whaonga ina le whainga e tūsia ia lato li poti aloa ia o le ngā luenga o le whaopunga aloa ia mai le mtanga le nei le malo e whapea o se mata upu e a fia i le whaonga ina se o le teknolosi o se mata upu o ngaonga tele mai o uma na whailoa i le au whainga luenga e le talia mai o se tūlanga le tāla whengai pe a whai e whaonga ina se isi i a whainga nei whatekolosi e se mai i tūlanga i ua pāsi aloa i e ramtanga ruenga mo ana ngā luenga whai ta ua i se ripoti le wales whastara lau a New Zealand Radio New Zealand i aini si ala au whainga ruenga le corrections sa lātou whaonga ina le AI e tūsi ai a lātou ripoti aloa i o le ngā luenga whaalia mai e suisi ni o le mtanga luenga le nei, e pau ala vaenga o le AI o lo whaatanga o na whaonga e le au whainga luenga o le vaenga le whainga ina o le Microsoft Copilot ai o isi vaenga umo le teknolosi o lo o poloka i masini computers o le corrections e whaasa o na whaonga ina i ana ngā luenga whai. E mana o le pātia le leiba ina i whaamalo sia puipuinga mo tangata whainga luenga mai whaafo i lalo o le whenga inga tau whaatau inga mo i tia a o le itu ina atu ia i le lātou lango alo ia. E le ngata i lea, ai o lo mana o fo i le leiba, ina ia malu puipuia i lea whenga inga e tu langa tau le leia o mea tau au onga a New Zealand. Ina ia mautino ai, o i tamaiti a onga uma e malanga mai ai i lalo o lea whenga inga ma i tia e le tau na ulu fale ma awai ini pol kalame whaale awa o ngālo ia o loo iei nei ele mālo New Zealand. O le o tina atu ia tusi alo ia mai le teita i le leiba i le pāle mia ma le whainga mālo. E au ili ai a inga ma tutuunga o loo mana o i leiba. E le tau o na awhia i le whainga inga ma intia
o le itu ina tu ia le la tu lango sua ina ia pasi ai le patamene mo fai ona fatino ina sa falia mai le taita le leiba ya Chris Hipkins o le vala wino le leiba le pale mia ya afia i talanoanga o le fe ngai mai le amtanga o te tulanga le manuia fete na i male nganga o le ngaru e whanangolongo mai o vai fa o fai o malo i mata upu ta ua fa penei e tolu ni vaenga de tele mana o le leiba ina ia fatino le malo i le fe ngai le nei e au fia i le fa manino ina le mai le fainga malo o se fuafuanga e universia i se wanga tupe e o i le tolu piliona ta la o fai pisinisi i te tonu o itia i te tonu o leisi se fulu lima tau sanga o lumanai o se fuafuanga e ono mawhai ai e le malo itia o na whaamuta ma le awanoa o le apu whaapea le kiwi fruit a toa ma le honey a Ningsila i te tonu o maketi o initia pe a whai e le mawhai o na ausia. Ai whai e le teitai leiba e te li tonu malangangoina e le lātou pāti e le tūlanga o te whatau inga sa o loto ai peitai o ia i tu ainga o whenga inga e le te tau o nā whaina ai Ningsila ma o na tangata. E pe o sila fia ua tā pāe le whainga malo le langolongo sua le pātia le leiba ina ia mwhai ai ona pāsia ia le whenga inga le nei ma le malo initia ona e le langolongo ina o awasa mana ia Winston Peters malana pāti o le New Zealand First ia ia inga matutu unga o le whenga inga le nei ai ua umo na whaasa lawalo ia le pālimia o lea ua ioe malo e lua i se whenga inga te tala tau fe whatau inga e sili atu le tolu ma le awha miliona le au whai o tulisi mai atu nui whafo sa malanga asia si mai New Zealand e to tele lava i tangata mai au se talia. Whaalia e le ofisa e wha mau mawina whainu mela le malo New Zealand o se teimi mua lea ua au si ai le au whainga taru mai le teimi sa tāpuni ai tua oi o New Zealand ona o le wha mai COVID se furu ma le iwa. O le tausanga lea sa wha iwina ia te sema lua o lua lima na o tuai i le tolu tesi 5 miliona le awha inga o tu lisi mai whafo na uru fale mai i le tonu New Zealand ei o se si tanga le tusa ma le ono pasene pe awha tusa i le tausanga i ona tua mai o le teimi mua lea ua sile tuai i le tolu ma le awha miliona le awha inga o ni tu lisi e malanga mai i se tausanga talu mai le tausanga lea na uma ia mati o le lua afe lua se fulu. Sa whailo mai fo e le ofisa wha mau mawina fo inu mela le malo o Australia sa o pito i to tele i aitu lisi na malanga mai i New Zealand. Sa si tia i le se fulu pasene le au wha inga o tangata mai moa mai Australia na malanga mai wha tusa i le tausanga lua o lua wha. Pito atu i ai le United States of America ma saina i la wha inga o tulisi sa malanga mai ai i le tausanga ua mawai. O Australia lava la tau e tasi ma le awha miliona le awha i o tangata tā whao sa malanga mai ai. Ai o America e tolu se lau valus fulu lima afe ma saina e lua se lau onus fulu ma le lua afe. Sa ua mai fo i whapea o tangata tā whao sa mafuli i ai o la wha inga o tangata mai whafo na uru whale mai i New Zealand le lua afe lua fulu lima whatusa i le lua o lua wha ona so atu ai lea mo tangata sa malanga mai e a siasi o la tu a inga maua i le tonu o New Zealand nei. O le mai vale le tele i au kilani o le whai te toa au tū lea na uru whale i tangata tā whao mai moa mai whafo i le tonu o New Zealand i le masina o te sema. E lua tau sanga le umi o le sā ma le tāpu le ua fuafua le malo e wha mamaluina i le whangotaina le oia a to ai mawhingota mai le tonu o ni vaiangia i le teimi e pe e le ele ai le tai i matu o au ki lani. O le neisa e au fi ai le peninsula e whaingoina o le whangaparao peninsula ma le anga i atu i matu i le whangaloa o le Kāwau Bay whape ai ma le Omaha Bay. O mafua na se ele malo e whaia le neisa ona o le tele o whai tionga mai tangata e alala ai ia vaenga o le tino o i le to tele o isi tangata mai whafo
anga ia tu mo se ona whaangotaina ia atonga whingota mai tu tonu o waiangia nei i le taimi e pē ai le tai. Whaalia le Minister o whainga whaiva ia Shane Jones o le to tene lava o tangata la tau te whaangotaina ma le whaaitete ia vaenga i le ngata i whane peitai e matuato o tele fo isi e le popole ma manatu ma mawai le tūna whono ai mai se o le ola le lei o whingota ma mea ola o le Sami o le aso sfuru o le masino mati e amata whaamanuina ai le nei sā mai o le awha maalusia le mtanga luenga o whainga whaiva po le fisheries. Na maua le tino maliwa stangata le nuo mahia e le mamao mai wai roa i le whai unga o le mai aso mai ua whaia na Yesu asuenga i le mafuanga o le maliwa le tangata. Whailo mai le lipotia leo leo na maua e se tasi i le tino maliwa o le tangata le nei i le matawhanga o le Mahanga Beach pe tusa o le tura tasi i le awa ui o le asto nai. I nai tala mai le Pasifika, ua mana o le pele stene o le malo Nauru o David Adiang e sui le ngoa o lona atu. Mai ua whaawhia i nei i lona palemene se lafo e teute wai le whaawai o le malo ina ia awala ai le swinga o le ngoa fau o lo mana o le pele stene sui ai le ngoa o Nauru o lo i nei o na oero. Ta ua ele li pele stene ewi ina ua lau i loa ia le ngoa Nauru i le laulangi talu o na maua lo lātou malo tūto tasi ai o swinga o lo mana o iai o le a ato to ai o nā lo ia le tūpuanga a to foi manengangana matu manganu a tangata o Nauru. I tā longa na amata il whai wai aso le tapusanga o le kapi supa a le Pasifika mai o le tālonga mo il Polas Freire na tala malai ai le Highlanders au tāko ma le Siampini ma le sanga umai le au malosi le Crusaders e mai pe o nisi la ia o le unga o le tālonga ma no malo ai le Highlanders i ai lua furulima i le luas futolu ina ua ova le lātou sala sa aina i le pau ina ai minute whai ua le tālonga i Dunedin. O le tālonga i lautoka i Fiji a le Moana Pasifika ma le Fijian Drua sa mata ina ai le malo le Moana Pasifika i ai e whase furu i le lua se furu ma le ono. E tolu skoa le li kapteni le alo Sāmoa Miracle Whailangi na mauai i lea tālonga. O le whai ua asa nei le tāmisanga e lua o le kapi supa le o le atali malo ai le Hurricanes i le aule nei le Moana Pasifika i le malai i Wellington. O isi tālonga o aue New Zealand i whai ua vai aso na malo le Chiefs i le aule Blues se fulmole iwa i se fulmole lima ai o le Hurricanes o Wellington e le ita alo standby. I le tāusanga o le ipo le lalolangi kiti whaalawao malo le vaenga te ibuas fulu ova whaia ina le aua New Zealand le Black Caps ia a Felika i saute i lona tolu o latu tālonga i le pupolo tauwai i nitia i le tae ao le asa. Se lau fitu lima ai o New Zealand na maua i latu pe fitu na tuli ai a Felika i saute mai na maua ai se lau fitu valu ai tolu la whai o le pe ai to e se furu valu i a polo na tutoe o le whai ina mua ai leo le Black Caps taru na amata le ata sanga o le isi la tu ta longa so ai o le ata rai ma le aua kanata i le aso dua o le vai aso nei whai unga leo telefou. Roe whafonga le tū lais fulu malua i telefou ma tala mai Sāmoa. Lua se fulu fitu minute o te ai nei leiva. Ia nei minute na whaalonga no foi whafonga le nei talo talonga i le whainga pa yaso. Ia ai malo lava le mafta mai. Lo tatu e pia i lapta inga mtangi ma timunga ma losi nei Wellington. Ia lo tala pele tatu leina. Yo o ia thieli poti mai. Ia leona so tai me pele tatu numela na pia na whailo atu. Ia le mai tau atu i le tele o whasa launga i ua mwhaiona tauri maina le tatu ofisa. Ia o maua i tele wa o tapuni i tono Wellington. E loa na ua maua le tele o mātua ia
whaasale launga nei mai a onga ma i meli ula fuatu. Ia. U te le lope pe ise mana onga e lau atua onga le ia ta singa le wote ali wala awhare iwa. U te lo lau o te le no fufale ta maiti. Le ua whae lo malilisi wa onga le ua hat. Ia o tātou porilua. Ia minisia onga i Wellington le ua mano roi le so. Ia mana fo afi. Tele tapia foi a wala no fa finite mo tai ao te we fa mo tele puelo train tel wai e stay mi po sa appointment itai ya na no longo pe mo ni te ai mana ya la so tai u penga te fai langi na fai lo at e inisi o wala state highway numero tasi na Hunterville ma tai hape na tapuni o le state highway numero tasi e le tu o Foxton na tapuni o le state highway numero tolu ya e so tai ma le stay hai no me faina I whanga heu ia po o whanga ehu ia na tapuni o le state highway no me lima wha a nga I mai le state highway no me la mua I le nuulea o Cheltenham ia na tapuni o le sia wala lea o le state highway no me tolu I le nuulea o Turakina na ua Toetatala ia o le isi state highway numero tolu le I Auahuri na ua Toetatala o le state highway numero 5 ia pe fori mai anga en tapuni o no tulanga lo wala tau ia a le sine ia tasau pe fori mai o le pito mai lava lalo motu I matu nei le tele na fai wa mo ia kilani ai le wa fai tele pe tatou le sa ele vea tu mtatou Wellington o onga le lo hat ma apa hat le e malo le so St Bernard's College I Lower Hutt, Sacred Heart I Lower Hutt, Waterloo School I Lower Hutt, o le Hart Valley High School I Lower Hutt, o Maungaraki School Lower Hutt, Eastern Hutt School Lower Hutt, o Gracefield School Lower Hutt, o Hera College I Upper Hutt, o Pelmont Primary School Lower Hutt, o Fraser Crescent School I Upper Hutt, Kelston Primary Lower Hutt, Maidstone Intermediate Upper Hutt, Our Lady of the Rosary School Lower Hutt, Upper Hutt School, Upper Hutt, Nai Intermediate School Lower Hutt, Ole Hutt International Boys School, Upper Hutt, Ole Hutt Intermediate School Lower Hutt, Chiltern St. James School Lower Hutt, Raphael House Rudolph Steiner School Lower Hutt, St. Patrick's College Silver Stream I Upper Hutt, o Te Puni School I Lower Hutt, Mananai College I Lower Hutt, o ngana le tapuni e tai nei. Ia whasolo mai ele ia onga I Porirua ma Wellington, o le Wellington High School, Wellington, St. Patrick's College I Wellington, ia o Pauatanuhi School I Pauatanui, a o te College I Porirua, o te kura, te o taina mole ia ne sia te kura o Tawa I Ridgeway School I Wellington o Normandale School I Wellington ia po Normandale School I Wellington Tawa School I Wellington e le o Tawa College o Tawa School o Bishop Yard College I Wellington Holy Family Primary School I Porirua College Porirua Kentala School Wellington, o Raroa Normal Intermediate Wellington, Morongo Tai College Wellington, le tapunia. O Wainui Mata, o Arakura School, o Fenley School, Konini Primary School, o Pukeatua School, St. Claudine School in Wainui High School, Wainui Intermediate, ma Wainui Primary School, ia o le lipotia o le tapuni e so asia ki pe email ia a onga lo isia o whanau. Ia, lere, tā stato pese vai foi le o toi 2 minute o le tā leo le tu las fulu me ta wina o le to na ile whamena to le venentai. E whaftai, ile o toi tele ni unga li matu o whatawa ina le venentai, whaftai a si rua ingtasi na e whatawa le venentai. Iwa tawan, whatawa. A whataua tau sanga uma tu sa pena o leo te vale ma. Ia na whataua me umana. E pere o whelele tala
Pio te le o ne ngari la iti e fa tau ai. Ia le to te le ngari matua. O pasi ya foi nei un al mea tua tai a se uso o le tu o meta wala ma lo tu ai fa ta o lo valentine o mingo la tal o le te lua fa o le a fe o masu yo ngari matua to mana tu va nga ia wale ile tu fa ta wala o matua oi ia va pese me le angal me na o matua ai fa manatu ia me le o me le ia o me le a le sui la te fa mai e sui ngam mo tanga matua ia ape to ila lo yesi wale ai ya se valentine tu sai mo le famla tu ina la valentine fu el termino wal watu no passe to il mo fal le te la la mai ma akulu au tu sai o mo ngari fa mana tu valentine ala la ta mo le pe lu fa ta au fa ta wana nu au le stola ya me le ta wana ia o numera ia City Council e walau iai o la tau i loa hat o telefoni lea o le ovalu se lau whāwalu valu lua whā ovalu se lau whāwalu valu lua whā ia pole o whā lima fitu o ono ia o le numera lea Wellingtone ia o le ovalu se la aleai o le o whā iva whā o le o whā iva fa numela na ya mo matou nei porirua City Council ya se on sai me se vai atu matou numela ya mo na tou i porirua City Council le o fa lua tolu fitu lima over wiva o fa lua tolu fitu lima over wiva numela vai na fa so tai te lava mana ya la tata tu bese vai foi matalo foi le sunga paselio pa ese malo fa tai mafta mai fal tu a finga sila te te la monia le chao sunga tanga ironi tutasi te te lava manuia le chao o chet ki ya manuia le chao tai mafta mai matalo foi le sunga pepe fitness a pepa fitness ya manuia lava le chao fa te te lava le mafta mai jo le ala misa ya mal fatua ya ma for Eric. Terus for 5 minute ona talo lea o le tu lai se fulu cap slipper ya manuia lava ni ta fa after lava le mafta mai Yesu o te tata Yesu o te tatalo Fa'ato e senei Awa watino Oaku Sanga masesei Ole o te langona Ola u fa'ata Awa
te fiata o le paia o lo suafa. O autula fono sa o te wina isi o loto le filina ia faoso maloleti apolo langona ile ma eta uta wanga sala o malama lama te sila fia o mea uma Yesu o te tatalo Fa'ato e senei Awa ua mautinoa O a'u Sanga masesei Ole o te langona Olo u fa'ata Aumaka Ai o te fiata O le paia O no sua Yesu o te tatalo Fa'ato e senei Awa ua mautino O aku Sanga masesei Ole o te langona Olo u fa'ata Ai o te fiata o le paia o lo suafa Ai o te fiata o le paia o lo suafa Fianga masi fo malia la FEB se le fau ula mai le tongo i la oto se fulu iwa minute o Natale o se fulu. Tasi ya lo tatu e pe proclame le atal tai au. Ya pe le wo ya tu le matana nga solo mai la ufenga lenga. Ya kilia le tele va nga ya na fa ina na po. Ye voila ia la au i luma tatu official le wo ya tu le tu mai tava le la ia. Siaki po la te mi fenga lenga wa tau sau se loli. Ya mo loli na la ua ya na tanga tele sau ta vale. Ya mo to lana li potia ni me fa pe tu puito wa inga leta no tu po ro siri kanso ya sa pe tu titi o sta vale siak le we siak le wa mal mat ofisa ya ele le tatu tu le sa fa wa tu na va ya so utona ya tu ya talu ai ono le ava no le holen fo fa ile stona nei le la to su ya ile va so le stofi ya ole fasilanga la na ole fasilanga le Sāmoa Capital Radio eta ole Pacific Outreach al si fongo le la mua fai le stofi le so no le masina nei o February ya fai na ile fale na le Daus Art Museum lua al falima Lanes Road ilo hat amata lima le fiafia uma le valu le po ya o se ava no e fei lo ia le fenga luenga tatu le tio mo le mamalu le fa fonga ya na fa fonga lava mai mo mai ya lava no tatu fei lo ia ali ni o to fi danga lo vinga por kala mel si fonga lo mua
Pokala me sanga whaale le ia te le ia le tātou tautua. Ia matatala fo i le ia wanoa o lava ni maenga fo i peti fifa se ai. E ia le tātou pule le pōna. Ia e tātai fo i malwha i le Lamo Sound. Ia e tonu a tātou whiro i le aso i le alofa maleanga le o le atua. Ia o le taimil na i le vao le lima tolu mai tula tau lima le mana wanga luenga le fiafi ia sa o le leia o le aso lufu ono la masina le nei o February vaso le stof ina le Dow's Art Museum fast for lima Lanes Road i lo hat ia tato felo e pe au le lo foleri ia le na e fa pe o nisinga te polu fo le fia o ia tu fa yana o ia tu vale o tato polu ele o le tato fa mo e tatala le vano so na o ia fia eva na fia ia o tu ni ma tu tato tala no tato filo ele o se so le tau so ticket po so e pe po le alto nga tangata le o se sia tato filo uma e tato fa tato e vai na fia pe au le lo foleri mana ia o le sole fuafua e fai ele filo inga po le orientation na matua Pasifika mana tau whanau le University Wellington Victoria. Ona nei lai le ono le fiafia e le valu le fiafi. Ia taluai ia o le loro waltau. Ia ele mwhaina uwha pēa tua leo. Ele ai e oa. Ai whatatali pēa se itoi titi wa el swing o le tau wha solo lea oli. Ia na vatula numela sunga faalinga le ta ia telefoni pe ia ipe vili le universite e fatau no pe le ia ataloi ono le fato amata tao o va anga official vai tau amata ona sui le titi anga ile o fato le fiafi ona toela e yelo le tau tao ia ai fatata titi ia ai numela le sunga faalinga le so fato sili o le o lua fitu lima o lua tolu o ono fitu lima no nei lai le fiafi a matele ono e tau le valu e nisi numela e tau le road check New Zealand numela na fa pete malanga i la uala e te o mauti noa ia le uala le tiu i eipe o tala le uala le luma tu oe e whaina e vilia le ovalu se lau lea ovalu se lau fa iva o numela na fena vilia siaki ai le awala na te malanga so se vai ngolu sila over se lau fa iva ta wala numera mo tanga ta New Zealand mai masina tu fa mo tato pokalame ya sa le ya masata to no wale lo walta nei tu le to ya ole risina fa se silanga mo tato mana ya la tato watu le nei talonga ya mana ya matanya la suntasi ya malo amata tu i talonga o le whaingol vai aso le astona i mana nafi ia lea sa whataru nei au ki lani ia le tunga waa le vailon tolo tulanga waa lea o tau vai le waa New Zealand o le black foil le whaingo ina le teimu nei le Emirate Team New Zealand o le astona i lana amata i tu unga ia pita iane e le i uma le tu unga i lona tolu le i le astona i ia ona ua onga se fala le tula i mai le va New Zealand le black foil ma le va farani feto ai le va ia e msalo le na mai mo il to tele ina fa tu muri e foi au kilani lungo o le ai le wafu i le tuunga va le pita yani na to sui le fainga le tuunga ana nafi ona ua mai ta watu le pulenga ia mal komiti fa foi e titi tele ia le vaenga le sa fa ia le tuunga ma watele va lolo winga watele va ai titi lo nga sami le sa fa yel tu nga le na fo ona fito ai va ni sira ma le va farani ya ele tu la va na lua ona umatua fa ale nga ina uma va ya malave ve ai manisi o tama le si au va ni sila ma le va farani le sa apa tu fa le ma ile stona ya le tanto su ele fa inga tu nga nafi na va vai foi lele tu mo moisi va ai e ono ia ai tu mulumuli ia isi vai lima ta fa nga fo i lungo o le sami ia le la na umane le tu unga le aso mulumuli na nafi ia tu la mai
Sila sorry le va Australia o le va Britania ia ma le va Spain ia pe va ana na su le champignon nafi ia le la na manu malo ai mo le va Australia nafi ia tu le va Britania tu va Spain ia o le tulanga na sa ia tu nafi ia ile vai lo na tolu ta sanga le tu nga va faila la ia ai fa no nafi ia tele na ule mata ita longa la kapi fa ingol vai aso ona lo tu mata ia tu unga le o le tunga va na filen fa o kilan i le sto na iman na fi pe ta yani ia e mo ia na tu ai wa fu le wole a to arfi fi o tanga ni usila ia va fe ona so ta tu le ta malo so ta tu le ta malo ia ta si ia pa wal me na mano i tanga ia sa ia to e na tama ia na la vevea ia le na tu fa fa tong fitinga ia ta si le o nga ni manu tu fo le ufisa le va le fe tu sa o le so tu fo le va ia tu ala ti va pia fa ia tu umante meta se fo tu lu va va pia le nga sam o ti le prima le fa le fo le me fe tu ia o fe tau ia le o fe o mai va ia awala termina tu fa o le malo no se vi o notte la no il va so le kilomita ia le va ale feto e va ni sila mal ma farani la sa ni sila to ti tia la kilomita le tula le sa te va tu no numero ia ti tia o se la am tua sa va an ia na lan to su ye le tu unga le so na ia mai le so na no pui ngova ia ta sila ia sa ia ta to se mai ni so ta le u fa ilo mel malo sila o le atali malo o le mautu mo le tonu o le atali malo o kilani the state of origin in 2004 ta longa le pili ki state ni South ma Queensland ta longa le fiela no ngota longa na lua le fa mo mo le vaso le ale la fa mautu mo termine sa wa o le atali malo fa ta longa Eden Park ya longa state mo 2004 to fa sa la ticket o ta longa le ya to tele la to la o ya kilani temi o ta longa ya men le tele malai sa tele malai fe ta longa limas fu le no su fa tangat o le foi la wa fa ilo mai le state of origin ya la tu singa ya o mai e fo linga mai o la inia ya inga o ta mai pa anta alo mo le state of origin to dia le ma fa inta alo ita mai ta alo mo engelani ma le kiwis e ulana mafai tu me foi le pela tele o tamai kiwis o tele o tamai no foi Australia e pe foi tamai Sāmoa no foi Australia to tele o woli ana fana na wisi ni usila o lona winga e una va ala woli ana fana na ini usila ala no foi Australia ala woli na kam feta lo kiwis po le engelani wa ile mafai na ta alo se tama o le tier 1 state of origin never nga tama ita alo tie tu e tam Sāmoa e o ia inga fauna le fa mo ia te le lola po pe fa nga fea ia tu se mai le super capio fa ngole na ita alonga ia le promise e mas fulu no man malo le force le fa te lo ia le talon fa vivela uma le force na fa ia le fa super capio na pole uma le force au le Australia ale o mai li mas fulu no le promise ele lufu fa le force ia o le talon le va le blues mo le chiefs ia na tulanga lua le blues es fulima ia tulanga mo chiefs es fuliva e tau le to ki la ni le langi le sol nei ia ninga la o sa file a pong sa tia ila to le fe le sto na Pichen Drew lu fu no man malo le mon pacifica fast fulu o wa ta se to no man le rate is fulu ia mal talong mata ina le ile va Crusaders mal Highlanders se lu fu lima Highlanders lu fu tolu Crusaders talong ile mata pe o na tunga ba na fa lo weekend ya ala le tunga sorry na talong le Australia le fiafi o le Highlanders le tunga o talong na sto na imale man ya tele ina o tunga va sa o mata ya nala ya tu sana la velo le tatu va le il tunga le pa pe fa ina fo le plus wala sa fa yuma o kilan talong ai ya le na sa o mat
le man ia le tau mates fa ya ngalo black ma lo le au Jimmy Joseph le au ai te lo le si me tau te le tama fo le was tau tunga foi tino le tino Christian Carlin le foi tafiti ai mo ilele ne menescara le sia oli tino la iti le au le cruise Highlanders tele la ula le so wa matana ba ye tele au tono Australia New Zealand sa olele tabai tino tangata e fiu ya le la wa tolu squad to captain o miracle fa ilangi talon le tours ai to singa le tele le bia fiti la to fa ali ai fa to o le fiti intro ai le fit le man na va pito sina le talon ta alo le so la capi ale fa ta longa ia to ala to le fa ya mon Pacific ia to a matal ta longa so to ole mano sila la ya le na fa ina ma au lu va pena ya ta sia wale o mai fiti le la mai ni sila wa maru ta na ya la fa mo va son ta longa sa oi o ya malo ya wa utimana o no stato o mon Pacific na o ya au lu e malo e vasone ya ta wana e tamalena e ta ua e fai uia whenua stamana Dominic Roberts ia when kalapu ine talo tamana e kapteni le au le kalapu le a Oris e la tala vau asi tala vau ia misi e European wi fa veve lai piki foi le Hurricanes pole Blues is tausanga ia o te loa wan ta alfo ile ITM tua mana ia ta alo tamale to mo waluma to le line out so le ole vai au li fina ia ta tale time line out ia al matua le ia ta alo tamale la titi fo lu fulu e on ia e foi si alo le o Sāmoa le na ma nei vola tala alo na soi fo kapi na musu am ta alo la kapi alo wa to alo fa fu ta alo kala po ta alo nei ona tei ia ma le ia ta alo e kila ne le pikia le Blues la utele le na alo no ta alo le au Southland e le piki mai lo e le na piki man Sāmoa tau sanga le nei tau sanga te nei tau suenga sa no World Cup le chofa sa ia penny ia o le la wo to tono mona Pacifica mana ia ole talala le mai i pe walena pera mata ta longa na tau suenga fale toi penny sa mai o i mangele au kilan le second fare le ulu le fiu oi ia pe tama manora wape ia sa ola ia tasilana tama le wa ta alo le man Sāmoa sole ia la pique mon Pacifica ia le polista longa i luma wala to amata ia tato vai foi le fale toi penny ole matua malo al tama second five ala o tamana tamana ya sa o ile fi man Sāmoa wala to mo fale toi mana ia tele ya ole isi tato talana ya ole Six Nations olo fanga solo tamil sang ole ipule au malo se Europa ya ayalani lus fulu man malo ya Italia fulu tolu ya Scotland tolu tasi manu malo ya Engelani lus fulu ya o falani limas fufa manu malo ya weleses fulu lua ya len fa Engelani ya Scotland talonga la vai sonei yo Engelani ma ayalani ya la sa nei la sulufulua ya wele se Scotland ya le taiao fo la sa ya mafalani ma Italia yo taiao la son fua lo fanga solo terminate ya lo fanga solo fo li polo langi no fa pe ya le lus over in India ya le fa inal tatu au le Black Caps le au Africa State la son nafi ya le la ta alo le lista longa pe la ta alo muli ne le pulu le ta alo makanata ya ona so le wa te lo fo ya we o ilunga to le final semi final foi ina lista to wa ya on ta mai le ta longa soka le league ya polo Australian League le tau vai au lua ni usila ya fo ringa mai le table termine lo no mo au le Newcastle Jets lua le au Auckland FC ya tolu le au Adelaide United ya turang fala au Sydney FC ya pele na il ta longa na fina tu sai Western Sydney ya
That's Freely. Yeah, mala ole Wellington Phoenix eta ilua. Yeah, ole fofu ole aswataya o frata ole o Sydney FC, mala ole Auckland FC. Le ival pota. Ola kala pula Auckland FC fa to alua ta usanga tanu fa vai. Tira champion ta usanga le. Ale o melta usanga nei. E ale le walu ta usanga le tulanga lua. Ele imano ya to fini. E imano ya e afia ta alo ele I malo ila. Sa. Na le awa teine ale Phoenix le tulanga le terminei e la to tamlisanga le tupato mai tai. Ya e wile na malolo fa ngol vayaso ile awa Central Coast Mariners e lua ile tasi. Ya le tulanga nei ya ola wa melepone Melbourne City le tulang mo mua vango tamai tai. Tulang lua le Wellington Phoenix tulang ilvango teine tulang tolu le Canberra United tulang fa le Adelaide United. Ya tulang lima le Central Coast. Ya lo tulang le leila la teine ya o ile tulang le leila o tama. Le batele la Union Phoenix itonu tamsanga. Ya sa. Ya ona na italo talong fa ngol vayaso. Basis talong. Ya. Ala Power talong le toyo le lo wal. Asoma na ya le malo le fale ma. Na tele was olivi. Ya wal mele tu putas. Ale ola tametele aonga. Ele me foi fina o matu e fenga luanga. Sa olele. E me se matua ye aonga fa na kindergarten o primary school. Ya. Aonga mata ya. Ya wale se vai tamiti. Na. Au telo e malama lenga luanga. Ya. E wale se luanga fa pe mai. Le tawala sa fenga luanga al si oila e tamiti. Na. Ya o to ngaso ni Sāmoa I asola tatu foi. Ya. Ya no mai to ina wa mata ona timu sau mata foi nga ngemi sa fa melo. Tole, foi se umu. Ya so atoa. Sa. Yen talo folore na I mau polo. Ole ta wa fa le Ya. E wa tatu, e muta ta fa le na fa saka. Ya. Ya le mau to fa le wa umile so tim. Ila to nga timu fa na fi nga ta le timu le temile. Ya. E le ko ta me la fi. Ya mana yel fa le ya lu le so ato fa. Atola al meno tupu ai. E si mo bolo le na to li udu. Alu atu vai atu ka se ma se udu na pe to tele. To umi ala timu. Ti ile le ya lo so el pasito ya lu. Me venava a pensare un'infezione. Yeah. E tawana lo vai a ingole na ta pena le tai tele wa tele lo ya se ya il botu ya le anti ultini ya. Pero le fai che ma tu ultini fai anti ultini ma ancora. Ya la ole anti ole ultini ya o fai a ingole sta male atatu. Yeah. Ya e 5 ya wana foto nga pe ya wana foto nga man lapta nga ya pe ya foi mai le la nga le la foto ya tas to bese ya si fonde lo mua ya mai foi ya to sa idia pa ma but pe lapta nga tulang lo wal tau mo tato ya.
sa o I tu funga na fausia ina opa ke tolai le tafia o I whaasinala e ai o se aso whaatanu ua waloana Sia unu ai no mai le wala